Adana order to Virakpasingi Oina, Lucky Kopal Ama Pizeri, Haiba Kudong Sabasi, English sing and Iteraga Mangadagi left and a Pangtok Serakliba, Liba Pavining all sing Hainaming Tonzava, free lucky draw Amasu Tamzeri, and the Sahigi Uinazu, Lakliba, October Gitarik Taraga Mapal, Sawal Senamita Pangtok Seragani, Haiba Kudong Sabasi, Lobining customer singna, Nasi Lakshmi Jewelry, the Lingsing Biraktuna, order to Viranaba Kanganzeri, Adombu Lakshmi Jewelry na, Korang Naizeri, Adom Gidamak Tamzeri. Pricing asigi laibak phaba mapu adom no ibiu ahan ba price da thamjari sanagi necklace ama ani suba price da thamjari fiye phanek ama ahum suba price da thamjari rani fi ama 7 consolation price su thamjari Lakshmi Jewelry Mayang Imphal Bazaar ngasi mak lengsing biraksi kudong chaba si lobi ho lamjing ba finance na iram na buhena kumang chakot na bagi damakta makal kya gilon pizeri loan sing adudi personal loan da government service to wan natraga isagi business to nimba miyo sing da yamna big percent da lupa lakh tranga phau gi loan pizeri vehicle gi loan da 2-wheeler 4-wheeler construction and commercial vehicle gi loan sing chahida 9.5% da lobiyo kanaguma miyo sing ne invest to ning labadi tha amada 4% interest ta to bi bayagani aduga tha khudingi adongi interest adu lakthok bi basu yagani loina na invest to kiba amount adugi 50% loan oina adongi achin bagi season basu yagani khudong chaba sing asi lamjing ba finance nagamapal dream store Imphal West khatta da phambigani BMC mo dai mo na pau kri ba se magi originality aduga khuput Senator Singh asida sumai tawine haina pawda fajaba amatamine Kaisal jail se aina maktadi yamna special film ne nasi pawne na pula Daduna ada chataba tanda kudong thiba ma phangibado akhoya phangdana ba adugi chashin tharang kaya ma lawsana baida makta adugumba danja Kaisal jail dugi padok sing film ase yengwada film masih top masak ama itu ugo pagi. Promise ani ni aku dengan mana lau. Aku hati lau kayak gini. Aku noise di kayak chang ni kayak nak jalan lau. Semua saya yang agak top mahal saya dah biwan. Shri Gaur Chandrana Purvasamda Aigi Imung Nupi Obirambi Aigi Swadadramni Aikoi Khwaiga Leminarambi Srimati Atokpam Ongbi Abina Oinamna Magi Nungsijaraba Imung Manung Sagai Natai Amati Aikoi Khwai Punamakpu Thadok Amlaga Hauki Batang Taraga Mari Thawani Kungani 20 ba Ningthaukwaba Numitta Shri Gurugi Kripadagi Base Olaga Radhika Chaitanya Dasni Ras Manjuri Haibanam Phangjaduna Bindaban Prapti Oikre Laklibu tang kun getaret langban gitaruk ni panba nomajing numitta swada din thokle palaksya sida brahman basnap ahalamal amadi maruk mapang khwai kibikna matam sana lengbiraktuna hari nam sarban tawbiranaba ISTV gi thong da paujinjari bising Shri Athokpam Kelendra Singh Makubok Shri Athokpam Bijoy Singh Mapuroiba Shri Athokpam Biswajit Singh Manaunupa Shrimati Athokpam Ongbi Robita Devi Manaunupi Shriman Bishal Athokpam Masanupa Kumari Hiyai Chenbi Athokpam Masanupi Kumari Denila Athokpam Masanupi Kumari Lenila Athokpam Masanupi Kumari Gesima Athokpam Masanupi ISTV की discussion of Miang Tavu Simutram Nosari. Nasi Tamzariba topics violation of traffic rules. Manipura Akwigi Gari Tobiriba Madi Chatpiriba Muisina traffic rule Nak the Bamadi Tugaiba have Hiram Sini, Hiram Su Kanaba the Surgabinaba, Dengsin Bidunan Lere.
Manipur University ki Professor W Navakumar Anisubada Mayai Thana Lingsinduna Lebiribisina SP Traffic Police Khoisnam Sharma Amade Ahum Subada Lingsinduna Aiga Thana Lebiribisina Advocate Rakesh Mehowamni Akoi panelist Omo Kwano Taram Sri Ngasisi Tasema Kidi Equina Kana Zagadava area se Kugi traffic rules se Kadaibu Kowi Machine Ngak the Wontam Kari Tawi Aduga Machine Ngak and Honabada Kari law lay Masibu implement Toribasina Karam Karma Department Tawi Haibani Adu Maruan and Sigi Kanana Navasi Saruya Vinava Transport Department Gi Yam Maru about official and in Koi Pau Pizza Limbiro Ulak view Saru Yavio Miamda Equigi Samam Navakian Tadavakia Labasing Equigi Sembok Nava Sam Tok Nava Machine Kangana Sizalaiba, road traffic accident Sizalaiba, Aduga Kayamana Swinai Haliba, Todo Toxin Sidagi, Hantanava, Akoi Hajavani, Maruena, IMC official Kurda Sokuna, Chuma Pausi, Pijavalai, Adubu, Yamna Maruena, Akogi Marueva component, Namo Weriva, traffic rules maintained on Honavada Department, Anisigi official Singasi, Sarugabio, have a Yade Mokoina, Yada Vimaram Su Kogi, Transport Department, Manunda, IMC Manunda, Amotpa Labra. Miam Mangna Amotpa Aran the Sing Jacoin Sing Tora Katra Havagi Makodami Pai or Mbay Natraganamako personal problem there Mbay Adubo ISTV Bureau the Suma Pau Sekuna Mangjona Tamzawi Wafone Yahana Laxaning Wafum Se Manipurda Equigi Gari Tobugi Chang Hengalapa Adua Machina Maram Weraga traffic rules se kadai for Miam Ngai Bogam Sungak the Boget traffic rule and a Kari lady highway se Quina Fazana follow to Motunda Equi Garisi Towiba Amadi Chatpiva Targadi Equi Mishimina Mayama Toivasi Hantagani Hana Lowy Yan Hana Equi traffic police ki Equi SP Questionam Sarmada Laxaning Wafum se Equi Hosisi Sahi Sigu in a crime se Kamaito. Accident ki rate se number of accidents se koi national highway da koi Manipur khaktagi oina January dagina 31st March 2017 thahum khaki telaba matam sida national highway da thokpa accident se 20 ni state highway da manga ni other roads koi lera khulak da thokpa sina ani ni total accident se kuntaret adagi masida number of person killed sina national highway da 41 ni only 3 months sida adagi state highway da manga ni other roads da ani ni so total thahum sida koi gi accident ga mari laina raga legidaba mioisi 48 ni aduga ngasagi masida grievously injured oiba soinaidana lehobasina total number si 86 ni aduga minor injury phangbasina 195 ni aduga total number of accident tha ahum sida thokibase 163 ni akoi state sidang da Maruena Kugi road traffic accident ki sang hengalapam sung yam toina thoksalapasigi marueba maram singse kai hanalo Masidi Maru is a Samlam Naharakanda, Kogi, traffic rules followed Taudoba, Aduga shortly when Hazaragana Masi speed driving, then drunken driving, reckless driving, rule followed Tobana Tobasima, Luina Namasi illegal license by Vasini, and I shortly Madutamzani. Maruena Kugi Kange Koyoji, Manipuda, Akugi traffic balamsi Yamankale, Lamisoro, Pakto over Masina, Akugi traffic balamsi Puropada, Akugi. Inconvenience kaya ama na koi dosi thenarongani amarom da ikoina yam ka hena akogi traffic police da miyam na pena da basulai adu yam ka hena ikoina lana lode maram di nahang na sa akogi SP traffic or pase akogi yan han bani na adu tasena tonga na traffic ko ni SP ma thama hangdoro pasu yan han bani na lowe na aduna ngasai gi linkata ngari ba department na mo oibani na no na handicap ma ama lerongani hoji makso kogi traffic police yam chawna mating pangbiram ba koi home guard ki personnel sing se ekoi agitation sanction ki bana maram moraga main power gi shortage adagi khujukulai gi mapal tanga da myam so awa pasul lerongani tabudu Manipur gi traffic police Manipur myam na ekoi gi thajaba ingom daba adagi pena daba just ekoi mamai lebe ya da phom da lupa ta thadaraga lei ase ekoi myam loi khangne adagi amuk yadaba pot myam tawi si for example high se ekoi BT ro mawang sei sida ekoi diesel auto na singba chaka hum pan ba sigi len ani piraga le len ani sigi mathakta len ahum mari phang na thojala matungda makoina nampu da ekoi kangniu maning haijana ma hona ba adai overbridge mathakta ngakta ekoi ISTV na live thajari ba kanu do camera do yengbira num khangni overbridge kanu mathakta ge dum tarno leira aga mawai leira aga dum lakpa
पुनमक से ट्रैफिक रूल वायलेट तौबसी अदगी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थोपसी मरु ओइना डीजल ऑटो मैजिक ड्राइवर नसिंग पैसेंजर पूरीबा अखोई व्हीकल सिंगसिना अखोई खुदक हेक्ता खामजलकबा अदगी मखोइना ममाय लाइनिंग मतमदा लैमना सिंगबा मखोइदा ड्राइविंग की अवेयरनेस वाट वाट पमान बमा लै अदो मसी अखोई मखोई ngakta tainaba natabada atopa praja singdasu akoi chapchana masimuk tawribani haina akoina lobadasu thudona laloin khali masidengi kokthoknaba awareness ki matang kitang thang yes actually masigisi yam sangre ngasage tambon takpiriba diesel auto gi masing henglakpa rule follow tawdaba adi offender mayam panbigre ko ado shumba suiba mayam si ubadagi su koi sarkar sina accident thokgi chance ju henglakpa adi asuiba mayam si ubadagi traffic police wing na no bahanga koi kan hona jari infrastructure war pe matang du su yam chumi koi 118 sanction strength ni koi 118 lejari bisina koi na hona jaraga traffic point koi congestion area sing sida koi man tawjarga koi angamba hona jari koi taseng na have the traffic police ki duty si koi gi yam chawraba samudra gi pam da iroi bugum bane na haijaningi iroi ba hek lepada dum drown tawbudo adu gi phebam da aduna akoina congestion leiba jaga natraga ngasagi auto gi haibiri do akoi gi mi sina man tawraga laksaraga ngahak talingi de amuk mangiba adigi akoina muk sakra kan na mekta amuk leiba akoi mi gi awar pasu leibanina adi strike su chatkibanina sigi handicap simani dum lei adubu we are trying our best secondly ngasagi accident gi rate adigi awareness ki haibi gi bado akoi gi license pai ba mi sing si there are two type of license holders private license holder akoi sai gai thousand ba sing si di akoi gi learners license ama piraga after 18 years akoi na license loba yai tawrigum sung akoi gi passenger puriba akoi gi commercial gi oiriba driver sing si di ngasagi moidi 20 years sudabe ade aduga particular experience ama leira kanda akoi gi mogi licensing se pibani adubu manipur da de handak mayam na su khabar kaga sing da pabiram gani madudi crime branch na ngasagi accident gi rate si yang wangi haidana case lokop matam da mioi auto driver adagi magic driver mayam si fake license pairam bagi adugum koi thodok laikre aduna akoi masi aware oina na bagi damakta akoi yam kana sinjari mathang akoi Imphal East West adagi school sing ngasi makta de iboton sana school da akoi awareness ki program sing si pizarubani loina na auto drivers union gwal tabi adagi di Imphal East West mayam ama koi mathang masi awareness ki program sing se pizari loina makha na su akoi dum pizarani habi sai thamjani advocate laksani mo wafon se khoi traffic rules se karamba khoi ge aini makhada lei aduga makoi si karimba kanagumba kharana masi thugaire violate rena loba taragadi makoi offense se kem chawi kamai thoi hauji khoi gi sanariba aina ma haragadi di Motor Vehicles Act 1988 haidaba ain asina akoi gi motor vehicle singse makoi karam motor vehicle oini kamai tawni mogi specific mayam nahi re at the same time masina mu dil tawri si ngasai gi koi traffic ki rule se ngasai gi hemret upa lambi kamai chatpa kaidoba mayama masi aduga masi niyom du kare kanana punishment kari pige dege habdu haidaba नियम से रूल आइन से इबे थेने अखोना खुदमोना हरबदा से अदो एम्बना मोटर व्हीकल्स एकी केनो सिदी खोगी दंदी से एम्बना मसी अखोई फाइन ओइना तौबनी अदुबा केनो खरदम साथीबा खरा सीरियस ओइबा ऑफेंस खरदम खोगी जेल थंबा पनिशमेंट पीबा अदुमई वखम यावी एम्बना मसी अखोगी फाइन तरुगा तोई से खुदमोना हरबदा अखोगी ड्राइविंग लाइसेंस यावदना थौबा मधु अखोगी सही था अहुम फाव जेना थंबा नत्रगना लुपा चंगा फाव फाइन तौबा नत्रगा अनिमक तौबा असुमाइना लई अदगी से सही सुदना अंगाना गाड़ी थौबा मधुसु था अहुम नत्रगा लुपा चंगा अदगी से कनुना से अखोगी स्कूल की गाड़ी हारसी अखोगी कनुबा लाइसेंस यावना थौबा अदु ओरगसु तोंगान स्कूल की गाड़ी की तोंगान बा लाइसेंस दरकार ले अदुम बोदा कंतरोसु मधु अहान बा ऑफेंस दा खोगी लुपा चामा हान नमरा लंजबदा अदु मखा ताबा मु तौरगसु सब्सिक्वेंट हेंगलकबा असमाइना थेंगनै अदगी मुक से खोगी रेगलेसली थौबा गाड़ी यांगना थौजंबा खुसंबा खुदोंग चादन मोंग तौबा अदुम लरगसु मधु अहान बा ऑफेंस की खोगी लुपा लिसि चामरी अदु मथंग सब्सिक्वेंट कनदा खोई लुपा लिसिंग अमा अदगी मखा तारगना मु खोगी अनदा जेल थंबा याबो खोपा मखा मथंग असुमाइना लei aduna masi aduga hauji खोगी
भारत की कनोदसु भारत सरकार नसु हाइबा हुजिक 1998 द सेम आइन जे मसिदा पीरिबा ngasai fine gi chang aduga jena thambagi chang sisu yamna hujika yenerago di yamna pikpa aduga baraki oiresu masida thoiba kano se accident adagi mase thoiba arala masi rules je violation tobagi chang na masi sum yam khalakba aduna भारत सरकार ना अनोब प्रपोजल में लाए मसी सेमदुक नबा हाइबा आइन जी मतंग मचाना दरे अदुना मसी पीरिबा ऑफेंस कनुगी चांगसी पनिशमेंट की चांगसी खरका हेंगत पा फाइन जो खर हेंगत पा ये प्रपोजल में लाए मसी आइन कनु दी एक ओने दी ओनद्रिबा मसी बिल ओने लेरे मसी अतु मतम दी मसी आइन ओने ओलागनी न खले उजन उपमा अखोगे इशाना थेंगबिबा अदुगा सेमदो हनिंगबा मियाम दसु अदे ट्रैफिक पुलिस दसु मरी लेनबा ऑथोरिटी दसु करी करी नो खितंग हाइबियो सिया तबियो रिसार्ट अखोइना खन्नबा यारी से कोइ हौजिक एसपी नसु थंबिग्रे हौजिक लेरिबा था अहुम मो किदा थोइबा एक्सीडेंट की सांग से वांगे मसी अखोइना येंगबदा मपुम ओइना मुक्तंग येंगबदी दरकार ले इहान हानबदा आइना खनबसी अखोइ हेंगलाइबा पाक्थोराइबा लंबी की सरुकसिगा अदुगा हेंगलाइबा vehicle की population सिगा को vehicles all types of vehicles सिगी लाइबा पोसिगा vehicle की population सिना पाक्थोराइबा लंबी दुदेगी याम का हेने हेंगल अबनिना गाड़ी की congestion से थोए मसिगी congestion से थो इसिदा आइना फिल तो वाम खक्ति मणिपुर दा कोई की public transport system से totally असी dependable ओइदा आइना ऑफिस दा चट के हायरगदी आइगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अमदा चटचबा मतमदा आइ ऑफिस मतम जाने योबो ngamdabani मी खुदिमक ऑफिस की थबक तोब मी खुदिमकना गाड़ी मखोंग अनि पानबा नत्रगा मरी पानबा मम लोइ लेनरकपसिना मरम ओइबा अदैदि मतमगी मतुंगिना बैंक न खुदोंग जाबा मयाम अमा लाकोनिना कसैगी लोन दा कैदा लेरकपनिना गाड़ी की पॉपुलेशन से चुकी मति हेंगलमनिना मसी मयामना खुदोंग थिनियाय ओरे अदुना लैरिबा लंबी की अपाक मसिगा लाइबा गाड़ी की वॉल्यूम दोगा मतम पुनमक्ता गाड़ी की वॉल्यूम सिना हेन लाबनिना ऑफिस की मतम सिदगदी अकोगी ट्रैफिक की पुलिस नसु मसिदा होनाबदा अचौबा प्रॉब्लम अमा ओरे मरमदी आउट ऑफ कंट्रोल ओरकप मतम यावे सिमा रे अनि सुबदा आइना सुम येंगजबदा गाड़ी थौरिबा खुदिंगमक्सि मरुओइना अकोई पेशेंस वालकपा नियम से आई चटफम थोकसे नाक्तंग नायरगा मीगी चटफम थोकदो हाना चक्किसनु हाइवे मोटर रूल दु थुगायरगा आइना हाना संगौर लोइने सट डाउन आइता लिसलगा थौरगा चक्किबा ngambaduna akoina ahiba afaba akanmani gaina mioi akoi wakhallon da poknaba leidana ko aduna hekta thaujanna adu somda lakpodoga adu thaujanna ramni maja thengjanna gari masaga sobuga thengjanna ba auto rickshaw ga masaga thengjanna ba gari asobuga siguma thengjanna ba si akoi mi singsina so akoi patience walakpa patience watpa ga loina loina na traffic ki niyom sima aina sum khanjaba matamda manipur da gari thauriba ayamba se khangna natraga khangdana traffic ki rule se ngakpa mi si samagi manungda ikun pharam ga do mandre na khale ai asa da su ai koina sum nungti jai bazar gi area se sum gari je thorok matam sida थादोफम थोप ओइरोम थंगबा गाड़ी थादोकदबा सिमा कैदो कैदो थादोरोय मरमदि सपोज सुम कैसामपाल रोमदगी लाए गवर्नर की ममांग दा लेरे निताइबा चुठेक लोम दा चटकिदबा गाड़ी की लेयन थादोगा अदोम सकिबा गाड़ी में हमसे फ्रीली चनिंग दबसे सीएम की ममांग संजेन थोंगम चटकदबा गाड़ी मयाम जिना ऑटो रिक्शा न चुमदगी स्कूटर न गाड़ी असोबना ओइरोम थंगबसे पूरा फुल लोइना थिंजन थममनिना कैसामपाल रोमदगी लाकबा फ्री होइना चसेगिबा याबगी पॉपुलेशन गाड़ी की कैनोदो हंदहनबा ngamdre adun adum jam thodon a कैसामपा ताना लेरे सुमाई तो मन लेबा ट्रैफिक इंपोर्टेंट होइबा ट्रैफिक पॉइंट मयाम जे मसी मलोइ थोए अदुनदी मसीगी नियम से अखोगी ट्रैफिक पुलिस नसु कन्ना थमनबा होनबा लोइना लोइना थौरिबा ड्राइवर खुदिंग मंग हाई तारेने को लनाई की मसागी गाड़ी थौजब होइबा याय ऑफिस गाड़ी थौबा याय पैसेंजर गाड़ी थौबो होइबा याय सिगुमबगी मयाम सिना सिगी अवेयरनेस सिम लैत्रगदी ngasai lambi gi phibam ga hengalaiba traffic ki population ga masiga proportionate oidare population hele simasu achauba asoiba ma leire ani suba asoiba dana leiriba gari thoriba driver mayam sina gari gi traffic ki rule si awareness oidabara natraga oina yani adana ko gi traffic ki rules nga ka bara traffic ki niyom thugaiba patience leitaba mayam sinasu ngasai gi accident thongna bagi lambi se hen stilanna bagi maram adum oire adu matang sida laksane ma se ko gi khangdabadudi tambiraga khangmusu yayo adu khangaga thugaiba dudi
अखोगे ट्रैफिक पुलिस की आयरन है ना मत होय होय अदुदनी याम इम्पोर्टेंट होइना को याम मरु होइना नियम सी यारिंग चनब होनरगा ngसाई आइन न ngसाई को एयरपोर्ट केन सु ताकपीरे पीइब फाइन दु ओइरा भावदा थीबम थोप यादा बोरे हाइना खंगनबा अमा खक्ति मसी याम दरकार लै अदुना लैरिबा अखोई हौजी एक्जिस्टिंग लैरिबा रूल्स नियम मयाम सी फजना अप्लाई तौबा मदुदे अप्लाई तौरपदु XYZ थीदन अदुम तौबा हौजी मतदा अखोइनसु खनरी सी यंबिउ जिनखबा मतमदुदा इम्पोर्टेंट ओइबा अखोई VIP एम लापदा मदुगी थादोंनाबगी लावगनी खोंगनी मदै मीसिंगदुदा तौगनी अदगिदी पुलिस की सिपाही की गाड़ी सिंगसिना नियम हाइबा लेरोय वन वे ट्रैफिक ओरसु मोइदी ओइरोम दै चनिंगा चकनी येलोम दै चनिंगा चटकनी असोमदै थौजनिंगे अदगी VIP की गाड़ी दी कंजेशन थोगा अखोई लेरिदुदा मोइ चनबा होना हाइगा खोंगनी लावगनी तौगनी सिगुम मयाम से कनापदना रूल लैसी पुनमकिने है रूल लैसे पुनमकिने अदु इंडिया दा ओइना कोई VIP की रेसिज्म से द VIP सिंग कोट खाइबा छि हायना इन VIP सिंग द केनो तौजबि वाना देखो इसाना थौरिबा अखोई खुदिमंगना यामना थुब नत्रगदी VIP ओइबे या इमरजेंसी अनाबगी लाकपा अमा अमा तौरगदी तौबो याय अदु नतना इमरजेंसी नतबदा आइगी स्टेटस तुगी आइगी स्टेटस सिंबल ओइना आइदी लामने आइ चतबा यादबनी हाबी पोस्ट याम तौरिबो ऑफिसर सिंगी मरक्तसु कमन मेन गे दैदि लैरिबा मी सिंगी मरक्तसु अदुमबदो तौरगना अंगमबो ओइना कैपेबल मागी कैपेबिलिटी दो उटलिनि गायना खनबगी पोट ओइना लागदी ट्रैफिक के रूल से याम कायरे अदुना आइना सिदा हाइजनिंग बसे मतंग से पंजनिंग बमना हंदक बेंगलुरु दा अखोगी सीएम लाए हाना एम्बुलेंस खामबगी वाथोम ओइखेबा अदगी दिल्ली दा अखोई साहिब सिंह बर्माना अखोगी चीफ मिनिस्टर ओइंगदा ट्रैफिक पुलिस तुना हेलमेट यावदन थौरेना कनो बेस्पा थौरो लापदा फायबा अदुमाई तौना अदुमाइन तौबा अखोगी कनो कल्चर अमक अखोदा सागतबम थोक्ताबरसिन मदु याम हौजी याम इम्पोर्टेंट ओइरमनि अदुना हौजिक से अखोइना ngसाई अखोई रिसर्च अनुसारिबा रूल थुगाइरि सी एवेयर ओइना थुगाइबा यावरा नत्रगा एवेयर ओइदना खंगजदना थुगाइरि हाइबि मतंगसिदा कोइन खन्नबा याबसे नियम सिमा एवेयर बु ओइरसु ओइदरगसु नियम से सीनी हाइबसी फजना इम्पोज तौदना मतन फजना फॉलो तौहनबा ngमगदि ओसिदी यादबरे आइना सुमाइ चटपसे यादे ngasiदी सुमाइ चटपसे यादरनिना मतंगदि सुमाइ चटपसे यादरे को हाइबि पारा अमक तंब लेदना मसिगी पोसे यावदरे अदुना मसी अकोई ngसाई अकोई SP न सु ताकपीरे मरमदी करिनोबो ngसाई मेन पावर वाली मोइदा दैदि ट्रैफिक सी वॉल्यूम याम हेनगलकपा मतम पुंग 9:10 दे नुमदांग वारी ऑफिस तौर पसाइदा मागी पॉइंट सिन लेरगा मोइना ngaktan कंट्रोल तौरबदो मोइ हे सखरगा मयाम नुन हेक्ता ngakते गाइन हाइदिसे अदु ngakतबदु करिगी मरानो हाइरगदि ngसाई पंगयादा याबनी नियोम gi wasi leite अकोई नोमता लाना थौरबगी फाइनम थीब लेite हाइबगी वाखल लोंदा अदुम पथौद थौनरगदि मदुगी पोतुना सुम हेनगलगदि एवेयर ओइबसु ओइदबसु अदुम ही तोंबा इगोइबा हेबसु हाइतबसु लुकनिनबि फिबम जोनिबा कोइ नौजि मखालाक सेगो कनो शर्मा दा लाकनिंग से खोगे ngasi नो नि से खोगे ट्रैफिक पुलिस खर हेन विजिल ओइबो माले खोगे लेप फ्री ओइगदब से लेप थादोन बगी कनो गा से कोइ मरुइना गवर्नर ममांग कैसंबाना सिंग मफम सिंगदा उइ अदुगा मरुइना होजि याम कन्ना पेंदबसे प्रजा सिंगना अखोगी पौना बाजार थंगा बाजार दा डबल पार्किंग तौबा ट्रिपल पार्किंग तौबा अदुगी कनो लंबी फुंजन बना सिंगबसे मसी याम नंबर 1 अमने नंबर 2 अखोगी रोंग साइड थौबसे अखोई लंबी पाक थोरगा होजिति लंबी पाए फजरे अखोगी सिंगमई लंबी तिदिम रोड अदगी तेरा लंबी न सिंगसे पाए फजरे पा आबा फजरबा सैजिदा खितंग सांगना ममाई लेरकदबदु टेंशन निंगबदगी रोंग साइड थौबसी सोइदरम कि थेंगनबरंगनि उरंगनि मरोइना अखोगी ओखदाम लेकी अखोगी कनो क्रॉसिंग सिददी अखोगी एक्सीडेंट प्रोन एरिया अमसु ओइरबनि मसी म लेरे नंबर 2 नंबर 3 अखोगी नो हॉर्न जोन है ना साइलेंट जोन है ना अखोगी एरिया खल ले खंबिरंगनि अदुम मसी कनाउमतना फॉलो तौते मणिपुरदा अदुगा मीगिदी अखोगी सिटी मनुंदा गैस होरना सिंग कनागुमतना खोंगनदे अखोइदी अखोगी आसाम जंगलदा सामुगंदा तानगदब होरोंदो अखोई मिरक्तनु खोंगजेलिको सिंगना सिंगबा ज्ञान तादब सिंगसे मसी कोकथोकनबा चामथोकनबा सेमदोकनबा अदगी ट्रैफिक पुलिस लेसे खंगनबा करी करी थोरंग फाइखतपिरि तांगमर जान ngasi hangbre question se ai yam nungai je ngasi ki khudong jam se lojaraga
masigi awareness sim tang de spread ta honingi ko gi gari thobi ri bechili naw singna haiba rule sing sing sagi wrong side ta thobo ya de si logic ki wani si khangdana leira bawani adu ta tak pagi ma thota de khangdana lak mi di tak patai adu na masigi khongjang ji koi dum changjan jabani kaisam pat ki sagi haibi riba hodam ne pok chapagi median se road divider median si khara sang bani adu gi hodam ne pok chaning da bani na moi se dum wrong side ta thawi adu koi dum man tawjaraga adu ya matam da penalty dum tawjabani adu ga no horn zone gi se so koi gi transport department na thok lai bani order haiba jaga sing sida su follow tau de habu chumi madu gi du so koi penalty tau na tawjari loina na ngasai ojana na ba kumar na takpi gi ba ngasai gi police na rule follow tau da ba and uniform set pa mi na tau da ba khota ba haiba du aya ma makai di hujik chung thok na ba koi kan hona jari loina na koi gi political bosses as well as koi DGP Manipur na so all battalion all SP da mai magi unit labor driver sing si traffic ki rule follow tau do bani masi mandatory oi haidana order thok pa su lai grabani DGP na adu ga ngasi gi khudung saba simtang su lawjaraga aina haijaning base not only police department not only MR IRB not only akoi gi active department sing akta na tabida akoi government department sing sida lairiba driver sing se PWD oisona moisona any officer gi gari thauriba driver punamak se moisu awareness ama piba ma darkar oi haba se simtang ai thamjaningi aduna masigi awareness si akoi apina na buhona jage future da so that akoi gi chilliba congestion sing sida ngasai gi maru web officer sing na chapada magi driver duna aware oragadi masi handagadra habase ai khanjai thank you makata ba akoi wang se akoi gi Imphal bazar manungda yes akoi gi heavy aduga light heavy vehicle sing se yes pung kya de kya bok sangbe masi ayu ki akoi pung nipan bok sangba ya bane akoi gi kanu gi order masu lai bani adu pung nipan gi matung de akoi dum changhanda bane nungdang gi de nungdang gi akoi pung mapan gi matung da hai mapan gi matung da masi violate tawe hai badi ya pin bra masi violate tawi taw sing dum chalan taw bane yang ngai adrone makata na khoi yamna problem yam create toriba akhoi area se hojik se akhoi wile kai gi sigi turning che masim problem amane masisu masida akhoi gi ikong kom mai thing theng na roi adigi na pangi paring se masima lambi kom ba pak theng na roi da bani masi taw oihalapada traffic rule violate to mari leine number 2 Imphal municipal council na Hojipudi corporation hybrid ko makoina parking area allotment pi base masi kamaina pi bano habisi yang questionable wa phum ne exactly number 3 transport department na akhoi gi tata magic ade diesel auto na singba permit pi raga makoi mafam ji than ba kholan ba adagi changba ya ba ya da base masi barabar violate tore pasina maram oiraga hena congestion thopoi maram su oirabani masida traffic police ki sincerity gi question su yam wange adum akoi khang khang na ba ngaktani madu su kitang erase tong na ba semdokyo yes hojiki tamona panbi ki ba ngasai gi municipality gi mihutsu ngasi laktre transport su laktre ado ki mati khoi gi diesel auto khoi gi public alternative khoi Manipur se developing state ni la ba lewa ni na alternative livelihood like tabani na mayam am thokle sigi permit su control to ba ha su yam na maru ba khoi gi need of the time ni hoji yam da ka pot amni secondly municipality ngasai habi gi do koina ubirang ni lambi da sa san khoi gi sagol adagi accident yam toina thokan ba jaga da sa san je dum leisal lamaga ko accident thokpa si yam toina thengna pot amani mase su ai municipality gi meeting changhaningi ngarang numidang makta da khoi gi palace compound gi khoi puroyoma khongna mo khongda sabona kaw mi ma yam sathina soe makata yes aduna masigi singse su ai concerned authorities sing da moi meeting changhaningi loina nga sagi khoi kenogi habi ba parking allotment ke have si chung sagi khoi TRPC na committee me ne chaired by the transport minister mohane lot to bani aduna matam matung na home basing je khoni yingzaraga congested oiba jaga sing sida parking lot sing se pi da ba have si masi wafam sing pukachage in future aduga kharama khaidi congestion se handana khoi khona jage have dum tang tham akhoi advocate laksen bo wafam se akhoi khangi akhoi ge Imphal municipal council na corporation na akhoi ge parking area se kamain pi ge gai se akhoi miam na dum ikang khang na wari ni si lambi si madi nang na pairo ka na dum tong na pi adagi akhoi ge commissioner ge mayum da mayo hauji pudi mayo hare hana se apa sangi mayum da bom yam toi nang chali gai se akhoi ge parking area pi ba ga mari yam lai na ki ba tho yang u gre akhoi sang na to ram ne akhoi su khangi sigi akhoi ge implement tong na ba kambu sina
violate se horappadagi madagi khudong chabaji mari longnaraga business circle amada khoisi ungmadona tawre mase ain ni meng de kayam kamain su ya kado man ngasai gi khoigi parking lot piba aduga lambi si khoi one way uhenba kholama mayam si regulate tawuni vehicle si adi complete ban tawuna te regulation to regulate tawa si aine ya uponi adi chapchana thingmana tawa regulation ma khala chalan bai si adu bo hari ba regulate tawna bo khona ba matam sida ai taseng mudi mon haidu si hari ba thok mayam taw se di tonga tonga jaga da parking lot pi ba adagi si jaga sima one way ore hari mayam si khoi vehicular movement si fazena chachana ba prajada wadana ba congestion handana ba tobuni haiba adubu systematic oidaba masa habi ba chana habi ba sai ngasai mai magi kanogi interest yengaga to sai lot pi ba parking lot pi ba summa mayam se lakku chini maram oidana ngasai gi pami ba pandam dugi onatana ba da ngasai gi kanu mu gano handana ba congestion handana ba khotana ba to budu mayo ka onatana ba ona thokpa counter productive ba chi thokta ba te adagi mu tela ba sai kharaje sum ai khone thengna ba da jaga khara ma si jaga se parking gari gi parking two wheeler gi three wheeler four wheeler gi si tawu yai hai le mani khala yade mo hayani adi adugi basis tu akoi gi lagi ba praja da kana bagadi mari ire le na ba se kudam hauji mo ta haje ge akoi gi biti ro si hana sa ta batang ma ya si yaram de parking tawu yadi biti ro si mosi da su akoi mama adidi hauji biti ro da parking tawu yare ada mu asoma kalomda akhoi so kasambalomda akhoi nida ho the somna nawai bus maya somna ba khong le muni hoji mu modu ya gidre moi akhak na bus amani khara da ni khamba ya doi ba adi somna mu bitiro da no khamba ya ha yaram do ya hanba asomna no ya da ba ado ai basing che tasena ye kan da akhoi systematic wena akhoi si tawgudi pharani haibdu na tawda akhoi pangdaw taw man ba khara chunu ui masi da sengna laibuk thibani aduga ai motas mayam thamjini kedoge da laiba kano mayam se akhoi holistic approach ama akhoi expert ki hen ama adi laiba manipur gari kam laiba lambi da kamai laiba kedo mayam jam systematically masi ti jana angka hoto motunda sai pada si thamsi sena si tawonji kholansi na systematically to ba ma tangai bhadaba lai aduna tadana adum hanga ki sum to busine di masigi awa basi adum lisang sina thengna gani hena I thamjige ojana wa akhoi punama se akoina hoji bawda sanaiba wari se koi system failure dagi oiba oigane hena adum lowe adu reckless myam du de akoina iron hena ma thakhadan piba matamda adum ko khido mali manipur da akhoi athing masing se mayam de ipa pak ta bagi kano sine hoji lakado je masisu system failure se da yawdo bani hoji yeng che koi you thing mase dama ma kuire ba je koi hoji karma from the you phangdo pham lege na thiro pado ina waga dorin mafam khuni mokta dum phang adagi jaga kai talab thingi adum loimba maman tangkhala na bane ba akoida athing ba haije mai mo pakte maman tangkhala na bane ba adagi mo akoige helmet ki drive adagi motor vehicle ki drive se akoige hanak se higi wari na te ko sarma la na munagum se mase akoige paisa silakan he to bo man ba drive mayam le akhoi sum lisang sina urapagi wari ni ko akhoi ningo chakong maya da motor vehicle na gari check to khalakane ba yoksang maya to khalakane ba adagi mu helmet drive su matang khar thadu uraga thing taraga di dum baraba thing kari to ge matang khar ya halina kari gino haiba wanda aduna ngasai gi migonda akhoi gi habitual ma form to gado do manghan khreba sigumba akhoi aranba akhoi yengse je matam khari ma na bakery da kana adum check tawra me food safety gi kambu kari NGO me am yawarga ado hojik amu tawdri dugi athadi manung miyam nung khange yo hona khange ba aduna ngasi sendan lambi na akhoi gi kano chatharak pase machina kahil idi system da kahil pane na lowe ba ozai mo ta kala ho su myung sung la le system failure ai se so me loina ma lady system is the part mayam lady part mayam to phasana coordinate tawna ba ma darkar lady ngasai koi SP na so high period board na so high period ngasai transport ne traffic ne
Imphal Municipality Corporation ne ahum sigi coordination je akoina sum khanna basi thauji nainari ba pot da sigi coordination je wat pa dong sum uri da na traffic na nga sagi niom do inna bo honari adai municipality corporation na mana pining ba jaga da ngasi na swai da pini hayeng na swai da pini sa ko advocate sam na haibi du ne admai to na ma tong ning wado dum tawre transport na som na kanda magi laiba transport ki population si Imphal West da kayam hengale ama tawre ada tawre sei da niom si kadai bau yona moina relaxation si tawrage Imphal West da laiba mi mana gari du laire Imphal West da di masi number lo yang wai adana Bisenpur chalaga a Senapati da chalaga register tawsalure sigumagi mayam si district ki oina dai lairiba akoi gi manung si da lairiba tongan ba system si gi part oina lairiba mayam si coordinate tawnaraga thabak tawdabagi mami du ne ba khona ngasi tari system phela rais da lairi masida kitang supplement tawjening je ojana kuma akoi gi traffic police na rule lama thame regulation ma chalaire madung one way thame madunga na chatpiyo haire Manipur police na maduda assist tawgadabne makhoi hena mateng pangbigadabne ba afawa commando na tugaira kadoine akoi sidadi CRP na kano wrong side da akoi army na lakadoine akoi na paunaro si one way ni akoi na thengna ba mata da sipai gi gari police gi gari di heta sangsan la ko akoi na adum masing lai tan thengna da ba pone aduna ngasai gi niwo mai se law wise should be applied to all se UK da koina thengna bada mayam na dum haina doni maharani gi queen gi gari ni speed to gai bagi phar ga phaina dum to akoi sidai sida achauba officer gi khangde mantri gi khangde natraga khara ina kaira khunma mi na niyom to gai matam da niyom je dum laita badong na to ida sigi procedure koina ngasai khanna bada dum khara di dum yawra poni aduna moi su system gi part mani system ai sida bo amaga coordinate tawraga hakrang gi leiba organic part mayam organ mayam si amaga mari leina na ma tawning ba hana tawning ba lang sa ai tawning ba tawraga di failure du oi doi ni madu ne ba koi de thoi jing asi yam chengna adu gi part gi marakta ngasai sarkari machinery sing sidana ta ba koi na so ngasai khanna ba de yawri ba gari thawri ba mayam si ju system gi part amani da je khudam na haire isam jamna masa sahi trani pan su da badu da gari motorcycle afa ba man leiraga license so kadai reino ba torga piraga dum gari thawal lairiba angang du na magi sahi du na maram oiraga ngasai gi lairiba traffic ki rule mayam du awareness oidare laiba hauji ki technology na fara amni na gari du na sieliba ayang bagi khongjel du da nungai ba maga loina na thawre madu da bit ama leiraga na tawre aduna di khudong thingai oiba accident thongna bagi maram ma dum oire ada ai khoi maktana aina sum ubada kai sampat ki sidai da singjamai gi sidai da traffic na lakanu haina thousand laga chatkiba mi gi masing se ai adum uiya adu traffic na tanaraga karigumba ngasai gi niyom thugai gi magi fine thian ba kari su leitabnina moju adum yaboi ningana ngasi thogi do hayeng su dum tawre adai di mi mana muk thawdi ama su dum thawre aduna marak sidai da traffic laina thawna ba ani gi marakta akhoi da su nungai ta ba sauna ningba thawna ba maseng gi marakta sauna ba ba yawi niyom ngangna da ba aduna hojik wari se niyom phajana ngakse ba mi su niyom ngakta ba niyom da dum thugai ram ni na niyom nga am ba mi do kana potre da niyom nga o se niyom nga kuna dum chakki ba hena phari ai ba gi wakhlo na malai adu gi matang si da ding sai akoi traffic SP na su tapi re masigi niyom si ba di munna phajana strictly follow tawre harga niyom thugai ba sing se any irrespective of their position go irrespective of their any magi leiba du thidana niyom ji tawraga niyom du gi matungina fine yamba yamdaba natabada kita oiraga su fine ma thihalle hairaga di o yadre ngarang aina sumai thawrubada ngasi aina thawrure ado thawrubai ngasi di sumai ai file hore adu di yadre haibagi paramam sum tambi base nongmada tambi ba nataba ngasai koina hainariba ngasai jinja ki khangde amagi khangde nong ni tawrama tuokba nata aduna lisang sina continuously with a kari haini yamna commitment amaga loina na department sing sina ko department sing je hana coordinate phajana tawna ba ma change aduga loina noina with a commitment matam kharagi nganga ki oina symptomatic oina tawba nataba therapeutically chauna masi semdokpa ma leitragadi akoina laina si nari si da Manipur gi se khunai se nari laina je symptomatic treatment oina ngate gi hek torma ho yausang matam gomba kumai matam go gari sinba matam na traffic rule si yam kanai apply tawba madu hek loira ke komthokpa adu dinga sai gi
symptomatic treatment oina leirena aduna masigi system ama lehenge hairagadi lisang sinam niyom mayam se indradi yadamane haibagi khanghan ba darkar lei akoi manipur da leiba miyam maruina india gi da tawri se koi gi niyom traffic ki wada tu de mipum khodi mo se niyom inga nga khangaroi hairagadi niyom thuwai homa bodo maduna masada akoi gi asingba adagi muai jaba adugum mayam se leiba TXT ga da se mai gi TXT se mama ngai as moi bung di sum haina as moi bung di mai TXT to se yam ni moi ma par yam na as hai no to moni moi di khara achau ba imung manu ni moi di mai TXT di khudam moi na ra ko na na haina ba da achau ba VIP sing na to lam ni ba mai gi TXT in terms of lakhs na hoi pauro ba le ba nga na pum se ma ko pe tu ne ma mai rong ni nga pum aduna makok tagi sum thora bom darkar lai akhoi train se makok na singa chali adu makok tu ne bera ado kano ne makhalak se ge ozara kestal laksani ma che khoi traffic police se khoi na yamna highway bagi mohuta makhoi gi dedicated service am su lai ri ha chu khoi khang ba chu me akhoi ge CM gi traffic point du da tawa traffic police tu khongamam khulamam kai su lai ra moi su mi ni human ground na yenga ju madu ju adagi sagarwa nungsa adagi nong tawa ingtham tha makoi adum duty wa lepaga lei dori bani madu ju phanawa kano mani makoi na haiba du su mu inbi da miyam sin na tawri se governor gi gate tawri likewise sab mane adum moi ka chimta acharam ka su lem do su mande sigumba miyam su ju awa na su khoi usi adu loina na ai khoi gi equipment haijaba taren Kolkata da huji traffic rule violate to sakhi ba se khoi gi CCTV camera da chi nang speed heli nang chi oi da theka da jet ta thi ka harga punchal ga fine tho gi chanu ji yam kana lei ba moi da di car system su lei bani na ma khoi bu track to tam du siam lai ba sigum ba mechanism yam khangdok pa adagi thidok pa adagi hapsan ba masi tawra di ai khoi gi kano da miyam sing sina akoi uro khangaro ena to khiba aran masing do jungthok pada mating oi ganen lobi bra masi yam chu homni aduda khoi maru orisi professionalism haibse toiba kanu jing china thabuk taru karmachari jing china ai tawisi ai duty ni masi with a commitment asi toba daga lei haina khanma daga lei aduga yes no doubt leiba khudong cha da mayam si harsh was environment se thabuk toruga su ai thau tori bani habisida chap yungna khalakanda masai fajana pangthokom da kale se kudam habda aina hukum tore si lakanu mamai le thu photo na adu indra kan engonda mi ko bunina kaimo tamda khogi sauning ba pulak ba maduna maram oidina ai gi duty tawdini ko ai se police officer ni ko hasi kau thoga hek lau khongba chaiba atawbusi sometime ko utheng nei ba kampai ngau masi tasengna ngasagi professionalism do madu mapung pharak tawa ngamagi khudam amune ba adana masi tawida ba ai moti yari makai akoi ai chi ai tawisi kan lanai thabuk nati ai duty tawri bani duty taw wa haiba matam sta larik ta haiba ai dai ba thabuk nam do madu khakkamak ai execute tawda bani ai gi kan science na ai tom da gi lanai wa khanna mudu haiba thabuk to ya di haiji khan batai at the same time hoyi Manipur da masai CCTV camera mayam khilame madu bo hoji yadre khotre adu tawdre da tawdre na inquiry tawdna mayam leire at the same time akoi traffic ju signal tawdna akoi gi system mayam leire to tongan dom jaga singda madu su afu matho om tawdre adu gi matang su phajana maintenance tawdi khote inquiry ma leire yes no doubt ai hajiring di akoi inquiry ju tawro ka su ka je chatho kana aram thidu at the same time madu darkar leire bani na hoji madu mamangi sarkar tawro me phajadre khochadre du inquiry tawro atawringai mareksida hoji ti adu gi daga du yam leire bani na hoji afaba poto amuk thamo haidi hana yadab do to su aya ba thambiro adu oragadi hoji ta sengna harada leiba kanu mayam se traffic signal gi system sibu yarabadi akoi mine manually to wa habdu se si minister banglo manakta leibisida gi mathang akoi awang pana mi si la en khalasini gari mayam se lakko matam sida ma leiba tabra signal point singi ma system electronically koina command toraga sima pala ngan wa thatpa matam sidana salang kro sidana mungak le hello haina systematically toraga digari du jiri salam khibu yani ba adu manually to wa habi di khang da bina sidam kham akoi matam du ram changal lebe da adu
इलेक्ट्रोनिकली तौर डिजिटली चटपगी सिस्टम दुमा यागनी एट द सेम टाइम असे उजारे चना हाइबिबा ngसाई स्पीड एन थौगिबा खोखिबा मयाम सिसु हौजिकती टेक्नोलॉजी चाखोलबनिना हाइबा सीसीटीवी कैमरा सिंगसे मसिदा तोंगान तोंगान बा सिस्टम लेरे हजिती कदगीबु गाड़ी चेलिबा गाड़ी सिंगसिगी नंबर प्लेट सिंगसे रिकॉग्नाइज तोसनबा रेकॉर्ड तोसनबा अदुमाना तोबो गनो सिंगसु लई अदुना अदुगुंबगी मतेंग लौरगनी ngसाई अतो अतोपा मेट्रो सिटी सिंगदा हाइबा मखोइना टेक्नोलॉजी की मतेंग लौगना अरानबा थबक तोबो गनो सिंग मोइना फाव पुनबा मदुगी फाइन तोबो ngamiसे अदु सिस्टम सियो कोइ सिदा इंट्रोड्यूस तोबा बसे ठेंगमलबनी मदु तौनबा थबक लखोपम थोए हाइबसे थोनिदि सरमादा लांगिंग बसे अखोगे अरोय बोइना अखोय मियामदा थबिनिंगबा अखोगे मेसेज अदगी अवेयरनेस अदगी रूल फॉलो तोबदा अदो मियामदा नतना ऑल कंसर्न करी करी हाइनिंगले Yes, driving की मतंग से आई 9 common driving mistake हाई तारे हम थमजनिंगी बता कोई की losing attention नहीं ना कोई की concentrate तो उधर भी दे याम relax उधर भी दे इस आसे कोई pending tension ले बा यूम दखना चाहिए बा और any tension ले रखा अंदर गाड़ी थोबी दबा अदे कोई याम तुमनिंग बतन ज़्यादा याम ड्राउजी बा हिंग तुम हो दोबगुम बतन ज़्यादा गाड़ी थोबी दबा अदे की दिंग ऐसा कि कोई की याम aggressive होए ना गाड़ी से थोबी दबा अदे की दि ममांग दला इव driver से ना करी तो गदा के हाई से आई ना खनबी दबा anticipate तो दबा आई की कमाई सेफ ओगदगेदो मधु यंगा चपीबा अदगिदि लेन ड्राइविंग से चुमना तौबीबा अखोगी ओवरटेक तौबीदबा अदगिदि अखोगी मोबाइल फोन गुंबा याम डिस्ट्रैक्टिव ओबे याब पोट रेडियो सिना चिंगबसी गाड़ी द थारगा खोई चपीदबा अदगी नो योर व्हीकल लेना कोई इसागी गाड़ी से ब्रेक ऑयल फरिब्रा मा कई कई टायर से तौरिब्रा इग्नोर तौबीदबिदा मतम पुनमता कोई इसागा सागोनब पार्ट अमनी हाइबसे खल्लगा युमदगी थोलकु मतमदा टू व्हीलर थौबा मीना ngसागी हेलमेट सी याउबिरगा दुम चपीबा अदुगा लेरिबा रूल सिंगसी ट्रैफिक न ओइरो और अहिंगदा ट्रैफिक लेतब मतमदु ओइरो अदुम इसाना आइना तौगदबनि दायित्वनि हाइबसे खल्लगा अदुम मतम पुनमता चपीरगदी अखोगी एक्सीडेंट जे हंदगनी हाइबसे आई थमजनिगे अरोय बोइना अखोगी थमजरिबा रूल सिबु ngapiyo haibam su yawaning badu yes exactly ozanu ba aroy bona matiem kata thambiyo ai ni rule se akoi na masi akoi ngasai ju system oina naina ramnina sidai sada system sigi part amatana rule si ngakwa yaroi ha system sigi part oina lairiba gari driver public khongna chatpa pedestrian chaliba kangbu niyom ngakna ba honariba niyom bu impose tongna ba honariba ngasai gi traffic ki mioi sing daidi municipality gi dairiba port mayam daidi vehicle mayam se loina mak punna khangminna ba ma khak darkar laini masi punna kitang akoina kitang amaga coordinate tongaraga niyom sibu ngakna sanaraga di phana yamna chilla bawda akoi gi chinba mafam singda oira bawda accident gi pose handana rakani aduna niyom se ngakna dana sum chatna base niyom ngakna da base haidi niyom du chatna na ba khona hali basingna niyom se relax taw thopa mi gi masak yengaga adai di niyom du ingada bane ana thauri basing sina niyom se matam punamakta indaba अदैदी नियम खंगना खंगना आइदी ngambabane नियम थुगाइबा मयाम से लोइनमक यान तामिनरा कांदा पुन्ना मसे आइना नियम से चुमना चलगा पुन्नमकी अफबा ओइगनी ट्रैफिक आइसे आइना नियम अमा थुगाइबदा मांगजगदोइसे आइदा नते आइना गाड़ी बदा थेंगु मतम दा सोकदोइसे आइदा नते आइना थेंगु मिदु सोकदोइनी आइना नियम थुगाइबदुना मरम ओरगा मांगदोइसे आइदा नते अतोपदसु मदुगी खुदोंग जादबा मयाम से लैगदबन हाइबा वाखल लोनसे कोकता थमेरगा नियम से ngang समिनबा थौरिबा सिंगनासु नियम से इननबा होनरिबा सिंगनासु मिपुं खुदिमोना तौरकांदा कोइ ट्रैफिक की मणिपुर की लैरिबा डिफिकल्टीज खुदोंग जाबसे खिचिक्तंग हंदबा ngамni aduna tadana aina tongning ba mowong da sum tौरगदि ट्रैफिक की वॉल्यूम हेंगलकबगा लमना पाकथोरक्तबना मरम ओइदोना अखोइना थेंगनरिबा खुदोंग जादबसे नोमगी फबगी मोत खुदोंग जादबगी चांगसे सुम नोमगी हेंगलकनेबा अदुना पुनमक्से पुन्ना यान तामिनबा दरकार लै सिगी मतंगदा अखोइना ngasai कोइ एसपी ना तापीबा अवेयरनेस की पोसी मरुइना यंग ड्राइवर साइ तारेने नहा ओइना थौरैबा गाड़ी थौरैबा ट्रैफिक की नियम कया खंगदबसिंगसिदा स्कूल गुमदा ngasai कोइ एसपी ना तापीबा इबोथोंसना स्कूल दा तौइ गाइसे कॉलेज गुम्बा स्कूल लादे खर नहा ओइबा ड्राइवर सिंग ट्रैफिक की नियम याम मुन्ना खंगलगा अवेयर ओइना बखनानबा अदे मरुइना कमर्शियल व्हीकल थौरिबा ड्राइवर सिंगसिदासु मसिगी नियम मयाम से खंगनानबा
masi yam important oi maram di commercial gari achau sing sina machai khoina su khanna ba yaure pung ni pan hela ba dum 1000 ba dei traffic na su paisa kar lora dum sangan ba adu na di as matam gar hendo kar as paisa kar pira yana ba sigu mugi pose ma gi oi ba yana ba honor ko si dane ba system ji da soi ise adu na akoi khudi mok se loina yan ta minaraga akoi na ngasi thengnari ba khudong ti ba se khara ma kai di handana ba hona minasi hai ba gi wakhalon ama ka ai miyam da ngasi gi khanna nai na ba si gi medium gi choose da ai appeal tau jagi zara ke sa khoi gi london se yamna nungai ba lamda ma ne khoi gi fire service ki lambi thasal laga kathen sawa ngam lam ne khoi lam se azik manipur fire service na khoi imphal manung da mahiu lang pa so bom thu e hai matam da khoi em sector lai ba jones to nge em sector ga lai ba lambi si khakte ni mana la pa ya lambi sei se da lai bak thi dana gari amma na traga ani matam mata da khoi gi yada dana le ramba tar di khoi gi imphal shahar se tum ya ba gi oithopa aki ba lai ri bane khoi da sigumba marak sei se da ain gi oi ba meaning da gi su natragana as a citizen of manipur oina akoi traffic rules and regulations si fazana follow to ro mutungda misi mina athon do thodo wathok sing ja hanthana mati mata tham yes taseng mani akoi gi taseng na gari gi accident sudok thon da ba haibududi madu othok tabani toy musung thoi bugi sang ase masi handa han gi haraga di akoi gari thobiri ba lambi se pe besina khudi makna akoi gari thobugi niyom niti niyom se inna ngakna salaba matamda da akoi ngasai khudong thiba awaba thenabusindagi akoi kanmang ngani habse thumjini yam nuai jeng asi peneli sohum lengsin biraga moro wafong kya phongdok piba loinana haji peneli singna thambi khiba traffic rule ngak na chatpiu miam na akoi gi hathu mong da chatpi gano aduga ain ngakadaba aduga madu implement tawdaba kambuna hena thugai bagi wafam sima thadok piu vip culture hanthan halo aduga loinana priority basis da akoi gi traffic rule nga aga chatna wata gadi manipur da thoiba akoi gi thodo wathok adagi thoningdaba adagi misi mina loinana soinai ba punsi ke ase kanmada matheng oigani haiba wafam se thamjaba loinana ngasi oina de istb discussion wa matang chilo losinjari nupi kumari gisita atokpam machanupi thobal ningombam atokpam laikai Sky Hospital News Bulletin. Thai kamai kawe aduga hazik nariba patient se imane mage laina se yumda laibada khudakta wangang lakpa ngamdaba amasung sor honba ngamlaktaba dagi Sky Hospital da Europe kanda moina mage laina se proper diagnosis tobire haraga oita dissection ne haina moina khangdokpire haraga proper treatment pibi bagi imase hazik normal life ta dum lakre aduna moina proper treatment tobire haraga hazik imase siguma phibamda laksabani aduna hazik punsi anauba phangri bani manipur so sigumba life saving hospital ama Sky Hospital haina imphal da leiri haibase mayam da ina dum phongdok sari bane ado hoji sigumba aortic dissection haiba yamna deadly oiba fatal oiba se Sky Hospital da treatment tawbagi khudong chaba leiri haina mayamna dum adugumba khudong chaba do lobi ningai
ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯥꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦꯜꯁꯤꯌꯥꯝ ꯀꯤꯁꯣꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ. Sky Hospital, providing the ultimate heart care in Manipur. Perseverance of Manipuri cinema, a history of 45 years. The Rolling Stone of Film for Manipur, a history of 13 years, 2004 to 2017, with the cooperation of Manipur people, a glory of Mother Manipur. Film for Manipur welcomes you in the 13th Foundation Day celebration of Film for Manipur. Manipur State Film Development Society Auditorium, Palace Gate, 29th August 2017. 9 a.m. Extraordinary General Assembly on Movement of Manipuri Cinema. 12 noon, contributory lunch. 2 p.m. formal function. 4:30 p.m. entertainment surprises. On your service, Film for Manipur. Ima, thau tay ko na. Tale, yan day mo thau tay bai la dai ba. Abungo, nasam to thau tay bro. Tay de. Thau tay traji. Sam loi ken je kini. Ando se. Loi de. Mya na uncle la na za za. Namu thau tay ni thau tay yo. Thau tay ba, masi thau ta nate. Sesa hair oil and lotion. Ano wa hujikan hair care ni. Sambu makong thina che na kalali healthy. Aduga uhali denga pusu. Masida yawri ma mahusagi pi protein, vitamin E, amadi limon gumba, almol harp chimba. Sambu chanap laudana thambangami. Aduga manam gidiko. Asengba punsisida hairdresser sing loina duna laibadi yaroido. Asengba punsisidadi uful, laipak, pollution or chanap laudana. Aduna isagi leijari. Aigi imana takpiramba ayurvedic sesa. Mana masing di mara taranipan. Thang makhal mangana punsilaba. Sangom yansinduna semlaba sesa. Sangidamagta nungai tawag na makuhan mangamba sesa. Aduna pangnagpalendo. Aina aigi imadagi. Madu aina aigi itanupida supi sesa. Aigi hair specialist sesa. Pokhrambam Rajen Singha Kaisamthong Toplek Imphal Pokpa December 1978 Laikhidaba August 1978 Mamun Pharaba Uhaina Ishorgi Khuya Yobugumna Ishorgi Khuya da Sangjakraba Aikhoi Pumbagi Lamjing Mera Oibiramba Nahaki Thawaina Taibang Mapugi Masai Gonda Ingna Sikna Nuaina Lebiuko Aikhoi Punsida Kaubadi Leiroi Nangi Nungsi Soba Puksel Sikon Nakon Biba Nungsiba Nato Sukhat Piramba Lamjing Mairagi Mangalda Aikhoi Pumba Punsi Supachatpa Ngamhanbiu Pokhrambam Ongbi Khomdon Sana Devi Loinabi Masa Singh Brajendra Dr. Romola Devi Babu Tombi Masa Ojit Kumar Yaya Santibala Devi Dr. Ratan Kumar Ramesh Kumar Abo Amasung Mamongnupi Singh Masu Singh Loinana Marimata Saganate Pumnama Kaya tingner basu madi mangin adum thagani ay nga sa hongla basu mahak tinam thabangam lambi na thalla basu mahak tileb laro Amuk pulek warep to pangthok triba phawba potharo the new Tata Xenon Jodha engine amukasu hena kanba performance amukasu hena section the new Tata Xenon Jodha hajabiaba khungsat khuding A film by Imol Fibo. Yobiro. Namgu mrishu ay chen bi pokti. Ay. Ay engin mita. Ay chen bi lu lu hai. Kayu balak sama.
नंगी न चनपगी पुंसी खामु त केले खाओ आइदी नन्ने हेन नुसी हाइबने परेपा आइला झका Sarada yaitok sare Purvasramda ikhoi khwaibu na kon biramba Laisram ibo pisak singna nungsizaraba imung manung khwai pumna makpu thadok lamlaga haukhiba tang tara humdoi thawan gi kunma thoini panba nongmaijing numita Sri Guru gi kripa dagi bes olaga Sri Krishna Chaitanya Das haiba nam phangjaduna Vrindavan prapti oikhre lagliba tang kuntaruk langban gi mangani panba thangja numita chira usob din pangthok sagani tawrambadu sagai gi leitaba ama yawbadagi yum mangbana maram oiduna lagliba tang kuntra yumsa kaisa nimitta oina yaithok sare hanna baton phangbikhiba khwai khibikna warobidana ba ningsingjari basing Srimati Laisram Ongbi Thaba Devi Sahadarmini Sri Laisram Thambau Singh Mayamba Srimati Laisram Ongbi Sobita Devi Mataima Sri Laisram Syamjai Singh Mayamba Srimati Ningthaujam Ongbi Romita Devi Masanupi Sri Laisram Rupachandra Arjun Singh Masanupa amadi imung manunggi miyoi Singh Khangabok Part 1 Awang Laikai Awaba Pongdokpa North East India Development Party na ahalibungo risang kaising na Bharati Ahanba Lok Sabha Manipur gi yamna naha oinem hut oikiba masung iramdam Manipur asigi Chief Minister Karak Hanna oibiram labana nonga khiba sida thamoi sona awa phongdoksari Manipur gi oina rajniti gi lamda arangba thawa misak ama irol nungda lukhibani ma kumba mayam gi mayak sengna yaifana ba tawba amasung khangbi bangamba athoiba lusingba sibu mepung khodimaki thamoida ningsing duna matam chupada lehoragani aikoi pumna makna mapu magi khuya da maki thawai mirelna ingna sikna leibikhiba oiresanu haina khurumjari amasung NEIDP na imung manungi awabada saruk yazari Wayangbam Khalendra Singha Member Secretary North East India Development Party NEIDP Insolusingani tara taret ki October thada pangthokadoriba manga suba General Panchayat Mikhalda Janam Sandrok Gram Panchayat ki Pradhan Mirep oiriba Aisres Singbu Khanarok Development Committee Khanarok Dishan Youth Club Khanarok Women's Development Association ga Khungi Miyamga punna phangkhiba wareki matungina Pradhan Mirep Aisres Singbu Khungi Miyamga loinana organization ahum asina saugachare Khanarok Development Committee Y Tomba Singh Khanarok Dishan Youth Club Y Romeo Maitei Khanarok Women's Development Association Meira Paibi Y Roma Devi Siri Gaura Sandrai Namo Purba Samda Aikoi Kwai Irakta Tinbiramba Siddhartha Morangtem Aupana Maginung Sizaraba Imung Manung Sagai Natai Amadi Aikoi Kwai Punama Puthadok Lamlaga Haukiba August ki Tangtaraga Mari Tawan gi Kungani Thoini Panba Ningthau Kaba Nimita Siri Guru gi Kripadi ki Bes Olaga Siri Sasidananda Chaitanas Das Habanam Fangjaduna Vrindavan Prapti Oikre Tha asiki tang taraga mapan Thawan gi kungatareni panba thangjinamita asti sanjay lokhat charaba matung lakliba August ki tang kunngataret langban gi tarukni panba nomaijing namita sada din thokle manung matam sadana masu masa mokpa natraga mayamba kainabagi awaba maisak asi kanada su phangdaba oirasnu haibigi wakhalon thamjabaga loinana numit asida laikhidrabagi atama santi gi damak ngamjaba khaladang hari sankitan ga loinana Siri Gaura Chandra Mahaprabhu gi charanda kachagadori Thaurammasida Brahman Vaishnav Ahalaman Ise Isal Marumapang Laikhidaba Isaga Nungsi Sanana Loina Zaramba Aikhoina Disak Khangja Haudraba Singh Amadi Imung Manungi Awabada Saruk Yaba Lengbidak Lamba Puna Magna Matam Sana Lengbidak Tuna Harinam Sarvanta Widanaba ISTB Gi Thongda Paujen Jari Taibang Panda Loina Hydraba Asa Kaya Sagat Saduna Awangba Losing Tanabagi Damak Leijaramba Puna Mag Nathai Maroiba Pau KSA ga Manipur Sarkar ga wari sanabada positive oiba maikaida lakre Supreme Court ki order matungina Manipur da su sasinaba ukil khandok pagi thabak chathare made
दा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK की मखादा लुपा करोड़ अमा हेनबगी सेंफम पिथोक्तुना लेरे खुरमजरे ISTV पाउमियंग ताबीरबा सिंगुतराम नोकचरे हौजी मपुंग बपाव केस एना मणिपुर सरकार गा अनिरक सुबो इना वारी सानख्रे ngasi nungsil pung ahum dagi pung manga fawba chief minister secretariat ta wari sanaba aduda KSA gi maikai dagi president Laxman Luchingba mioi tarukna sarukya ke Manipur sarkar gi maikai dagi chief minister N Biren food and public distribution minister Karam Sham education minister TS Radesham amadi Manipur police ki DGP su sarukya ke wari sanaraba matung da KSA gi president M Laxman na paumi sing da phungdo khibada ngasi Manipur sarkar ga wari sanaba adu yamna positive oiba mawong da sathake Chief Minister की माइकई दगी केस एना तालिबा दाबी सिंगी मतंगदा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम पांगथोक्तुना खनाबगा लोइनना असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी निपान की इलेक्टोरल रोल दगी मितोप सिंह था हुंगी मनुंगदा खंदोकनबगी मतंगदा मरि लेनबा डीसी सिंगदा खंगलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर न थाजबा पिरखे कॉन्स्टिट्युएंसी पुमनमक्ता मितोपना बोट लेफंदबा येलोमी खक्ता रिजर्व तोबगी मतंगदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी ओइबा मिफमना खनगनी हाइबा वाफम थमलखी हाइना प्रेसिडेंट लक्ष्मण फोंगदोखे Assembly floor insurance speak about Luna Hazik Akogi, whenever Akogi governor su Asmana Konaki, Senata, with the Massing Asi, Yamazuna and Waiba, Madam Sabni Haba, Hansen, Asigumba, insurance speak about Toxing Asi, Karigo Makatana, Tabak on Torak Rakana, the length Tiski Monga, Tawaduke, say Madelevan Yabangamoy, Karigumba Lengan, and Atokiba to Nakanga Blakagadi, Mianga. Miang kusam nakanda lenga asi matakta loina akogi authority ki matakta khade akan makal khongjang makata mak changsin jakani habes so kon thamjaning amaramda KSA gi fajinduna thamlamba thomi ahum condition yaudana ngasi numidang thadokre makoi bu biyamna harau tayamna okre India da sasinaba ukil kaya laire haibagi thajaba leibadagi Supreme Court na state singda khangdok na ba khangalakpadagi Bar Council of Manipur na khandokpagi thabak chathaba hauri haire ngasi Manipur High Court complex da pangthokiba pawgi mifam amada Bar Council of Manipur gi Executive Committee gi Chairman Advocate A Jagajitna phongdokhibada Supreme Court ki order asigi matungina practicing lawyer amadi non practicing lawyer khandokpagi thabak chathaba haure masigidamak Bar Council of Manipur BCM da leiba Advocate singna masa masagi che chang pisilakadabani hauzik fawada che chang pisin haudaba lawyer singi verification chada humbudra manga chathaba haure sahi asigi December ke tang 38 fawada verification chapsana loishingani madugi matungda certificate of practice lawyer khudingmakta pigani maduna India gi firm khudingda leiba court singda case thengnaba yagani karigumba certificate adu phangdaba myo yaurabadi court amata da changbagi ayaba leiroi Advocate natraga lawyer sing adu chahi mangagi manungda sahi amada yamdrabada case amata oirabasu thengnaba mi oigadabani natrabadi mark non practicing lawyer chingani Manipur gi lawyer sing su BCM na lokalagliba khongthang asida cooperation PBU haike aina appeal tawjaningdi Manipur da leiriba periphery da leiriba sida leiriba punamak loyes kunimak sigi verification rules si gi matangda any doubt chingnaba leragadi Singapore later Langbiru, Tanashi, so that Matunda Muk Haying Aquina Mamang Panjaki Bituni Masi Yam Namaruiba, Tangai Fadaba, Kanomo Oibanina, Rusamo Oibanina, Masi Akui Punamagna, which is the participate Hudrugadi, Tunda Haying, and the Ningam Maktabi. Government ge hospital singda angang unabamatamda sel gi khutong saba piriba janani sishu suraksha कार्यक्रम JSSK RIMS ki oina Sel leitabana maram oiraga angang unakrabi nupi lising ani henbagi lupa crore ama henbagi senpam pitopangam dana leiri hari jenim samadi atei government ki ana layang singdadi scheme asigi makada phangpham thokpa senpam makata na phangli adubu rims ki oina mamang sahigi November 13 dagi demonetization gi khudong sadaba leibana scheme asigi senpam pitoktana laklaba matung sayasigi March April amadi May thada marakta sel piba horame Adubu makata na sel leitabadagi scheme asigi khudong saba piba punglep lepkre ICB news na pangma pawda RIMS ki mapung phaba director leitaba matam gi in charge singnasu hiramasida yeng sanglamdabadagi scheme asigi senpam pitok pangamdana lakpani haire
angang ama unabada normal oina pokpasingda lupa lising amaga chamadagi lising amaga chatruk phawba aduga operation tobagina lupa lising ani chahum yankhai dagina lupa lising ani chanipan yankhai gi khudong saba piribase matam asiga sana dabana hiram asidasu government na miyeng sanganingbagi apamba phongdoknarakle asida ahoi megi tang kunda pokpone ba isunu paje sigi su pasaje moi lakte na pidreba pasaje se phangmam thoko pasaje de khoina mayam praja mayam da sarkar na piriba singji de phanghanning ba haitare khoina adugi kano se mayam na thigat piraga phangnaba amta akhoi na mayam da haijening ba haitare rim sapokpa haibasidi lairabana ayambani ina khunba adagi kaino paisa paiba senjau paiba ayambadi private sakhiba ado rim sa tangai phadana asiji ssg gi paisa khara lakjabajina kaino jeswai gi paisa khara lakjabajiga rim sapok taragadi masidai khudong chaba khara lakjabajina lairabajing je khitang kokcha gadara na jenim rim sapokcha rineba aduga paisajina November haugiba November thadagina hauji bauje namjan bigare bani na patient kangbu na zo akhoi asajing jida question hangeba maramdi kaigino di jenims gi na piraga rims gi na pidriba maramje noi asana lokthoga paisaje sijina thokra haiba wahang bo da khoida hangeba aduna masigi paisaje kari maramgi damakta yenthokpi dabano haibase athuba matamda akhoi khangba pamjeyeba Agartala Ladiba Lining Toputiba Sanglen Matam Gachunaba Mawangda Semgatpaga Luinana Guest House Amathambagi Tangai Fadaba Lady Haina Art and Culture Minister L. Jantakumana Fungdukre August Kunda Agartala the Pangtokiba Tripura Manipur Cultural Mitta Saru Yaruraba Matunda Ngasi Secretariat Laiba Mahaki Office Sember the Pangtokpa Paugimi from Amada Wafamasi Minister na Fungdukibane Minister na Makhatana Tripuragi culture ngasi Manipurga Nakshinabagi Mawong Uba Pangi Tripura da Ladiba Manipuri Sing missing yam the Baga Luinana Makoigi Sel Tongi Pibamsu Pana Ude Makoina Manipur government asi Makoigi Mapima Pa Oiba government ni Hainalawi Tripura Manipuri site Parisatki Sahi Kudingi Lupan Lak Amapibagi Tausil Mamangi governmental Lerami Adu Madu Makatana Fangalagani Haibagi Tazabatamke Lining Tau Putibagi Matangda Kari Pakat Payabagi Habadu Chief Minister Gat Tanaragani Haike It is cultural, can you say, a quaker, Yam Satin Nakshin of Hagara. The Madu Itias Pakalubuka and the Lehori Visi, a Queen Manipurga, Tripuragasi, Mamangai, Ninto Hakta Habitai, I am lever, Matam Ginto Hakta Hona, Liner Kumakul Mari Meama. Agatalata Lehoriba, Widow Putivagi, my Sanglen, my Laharova, Amsomatu Manipuragi, Natragana, a song of Hosai to get it, Lakpaki. Community Kamushin like Korambala Paganda, Madada Kun Lane and Makaki guest house Kumba, Apota number no many lane number, Madu Sasi and heavy proposal. Sometime you like it of a say Adu Jagada like it of a habitat, Agatala Manunda, Lusumadu Jauna, Madada Moin proposed over a quickie mitam habitat, Matu mitam to Madu Sabi, you have a proposal, Matu Mayam to Matu discuss story. Amaromda Handaki Izaugi Matungda Manipur da Japanese encephalitis dengue na chingba laina kaya sandorakliba adu lakshin bangamle hauji fawa makataba report leitre kang na chikpalaina dagi ngakthoknanaba Kankal Singh hidak lupagi thabaksu laukatli haina health kisar supuriba minister na makata ke kan genering shi marakhi da Japanese encephalitis yaukshilakpa khara ama ni khara madugi positive oin lakki pawsing se akogi urban area Sidigi went away. Cobitin Manba Mana, Chiega eat Hoga over the Kari typhus hadn't Maduma, Akogi Madumlaki. Alasi Lina Sila Yung Sim say, Karino had dark, Mayam Lasu, Queen Kerala of the Banane. With Japanese encephalitis, Nina to get Dinguni, say, Madukanga. Madu taste of was a Aquina Matum to the Hojidi, Japanese encephalitis, like Dingugi, Kese, Hojism of the agent today, right now, Masigi is a chance, was almost like the Badong. Sanclub says Sidigi Makada in solution ani kunitoy forward the long missing income Saruk ani Hengat Hanabagi Toram, Bisnupur district oina Ulo the Laiba, KVK complex the Pangtokre. Thoramatuda Horticulture Minister T.S. Shamkumar, Union Minister Oiramba T.S. Chauba, Atarigi Director Vidyut C. Deka Amasung, KVK Bisnupurgi Principal Scientist R.K. Imotombasu Sarukya K. KVK Complex da Dr. Shama Prasad Mukherjee,
na hall amasu hangdokpaga loinana lawmi singda certificate su khusinake Minister Syam Kumar na lamdam asida cancer yauna laina kaya marum nabagi chang hengalagli basi aikoina sari ba sinjak asina thokan bane maramaduna aikoina sujinari ba har tilhak hidak na chingba section na sinna bagal loinana akang ahi sing tanaba chungani department ke scientist singna longmi singda training pirabasu masigi kanabadi lawbangamdri haike government side ke koina tawya mating myam sing ado ida government se government pira myam sing si koina si koina di le पैसा जो लाइक से तो अतः यदि पैसा लेते हैं कोई पैसा ले कोई पॉलिटिक्स से कोई पैसा ले तो सीधा मीटिंग भी में आपसे कोई ना साथ साथ लगा चला ये बिस्नुपुर डिस्ट्रिक्ट के नोनी ना लेकिन चला कांदा जगह से चला कांदा तो स्टेट प्रॉब्लम पे ने का तो ने साम थबे ने पैसा लो चले से मणिपुर चले से अदन से सिस्टम सी ऐना सिगी थगा आपकी तो से लोग चलेगा ऐना आई किसी का तो कंप्लेंट तो जब बनाते हैं तो फटते हैं बनाते को अखोगी मणिपुर से कोई से मखल बने अबरों लदी भाई है ने कोई हार्स केमिकल फर्टिलाइजर सोम फंगदा बे कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से हार्स साइड में तो अंतंग कोई सोम की से खाली ने कोई से लो से एडिक ओरे से लो से एडिक ओरे कई कोई एडिक ओरे मीड दे तब सा भी कोई लो से हार्स साइड में पुगा से लगा कोई ओरे कोई सोयन से एडिक ओरे में दा Imphal gi maroiba lambi singda niom lanna gari khamjin badagi sathok chashin tawriba miyamda khudong sadaba kaya mayuknariba si kongnanaba traffic police ki SP Sarma gi miyeng makhada traffic police na akanba thabak lokhale ngasi khoyathong gi LIC crossing da CRPF ki gari double parking tawduna khamjin lambadagi DSP traffic Ratnana luchingba traffic police ki kangbuna TR kaktuna fine 10 kre DSP traffic Ratnana Fongdorapagi matungina security force oirabasu motor vehicle gi ek ngakna chatkadabani natrabadi aina sigi makhada lokhatpam thokpa thabak lokhatkani imphal gi tongan ba lambi singda niom lanna gari khamjin ba sing makhatana ain gi oiba thabak lokhatkani haire Tamelong district headquarter da Tausem subdivision ga faunariba namtirang gi barak turel mathakta sabat thong tha sigi tara tarukta torban ningkhaibadagi tatuna turel da chenthakibadagi amang ata thokibagi fibam Parliamentary Secretary Awangbong Newmaina Luchingba Kangbu Amana Yangsinkre Thong asi Christmas mamang fawada semjinba loigani haina Awangbong Newmaina khunja singda phongdukre Kongsada duda ADC Tamilongi member sing DC Armstrong Pame SDO Toksem Irom Irabat amade PWD gi officer sing su loinake Awangbong Newmaina Kongsada si amangata thokiba thongi phibam yangsinbaga loinana permanent oiba thong ama sanana ba yangsinbani thong asi tatkibadagi Toksem subdivision gi khungang nifu yangkhairong gi line tatle fan leitrabasu miyam gi damak thong asi achuba matamda semjinana ba honagani Toksem subdivision da mathau tawriba government ki official singda khunja singna cooperation pibinaba appeal tawkhe Sahi taratare khakta ngairibi machanupi bu lupa lising yangkhaida MLA gi manau nupani haiba mi amada yontoklamle Thodo sida senaba mama amadi mabok miyamna wahang pahong kraba matungda police da khusinakre mama adudi ningthogjam ongbi Ratna amadi mahaki mabok maibam chawbi wangkhai angom lekai dagini ngasi World United Youth Club ta tongan ba maira paibi gi sangstan club organization singna makoi anibu wahang pahong toroba matungda police da sinakibani maira paibi gi lusingbi singna phongdorakpada MLA gi manau nupani hairiba mioi aduna nupi masa asibu lupa lising yangkhaida leikhraga amuk hanna Tindorakpadagi, Laikai Miam, Kangarakpadagi, Mahaki Mama Amadi Mabok Adu Miam na Fakibani Hari, Thodoksiki Matang da Tami Singmi President Imam Momon Amadi Nupi Samaski Secretary Ramani na Penda Wafum Kaya Tamnatle. Na Ipagumbani Ibunasani Kanbiu Hairagama
ꯃꯈꯣꯡ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯀꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯑꯃꯛꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯅꯆꯥꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯡ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯑꯗꯩ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯉꯛꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨꯅ ꯐꯥꯎ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯅ ꯇꯝꯃꯛꯏꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯃꯥꯒ ꯅꯕꯣꯛꯀꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯒꯗꯤ ꯊꯤꯅ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯃꯥꯒ ꯃꯕꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯁꯝꯅꯖꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯁꯥ ꯉꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯟ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯌꯣꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯊꯝꯕꯨ ꯊꯝꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯅꯥꯎꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯕꯣꯛꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯅꯗꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅꯦꯅ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯅꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯈꯪ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯄꯤꯔꯝꯃꯣ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯝꯃꯣꯕ ꯍꯅꯨꯕꯗꯨꯗ ꯄꯤꯁꯜꯂꯒ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯂꯤꯂꯥꯗꯣ ꯏꯃꯥ ꯍꯣꯏ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ Handak Manipur Sarkar ki Deputy Secretary Health and Family Welfare R. Rang Peter na thokpa order amagi matungina Manipur Nursing Council ki Registrar ex officio oina KS Ratnabu amukhana ex officio oina order tholakpa athuba matamda handoktrabadi Trained Nurses Association of India na khongjang sangshingani haire Association asigi Treasurer P Maipakpi Devi na Paumi Singa unabada hauzik Manipur Nursing Council ki Registrar oiriba KS Ratna asi September ki tang ahumda Puriba Pharmacy Loigadabani Adubu Handak Inauna ex officio oina order tholakpa asina Manipur da registrar oibayaba matik saba mioi kaya amaleriba singi kudong saba manghale Maramaduna Sarkana athuba matamda miyeng sangbidrabadi Trained Nurses Association of India na makhal maka kaya gi khongjang changshingani haina phungdurakhe hairo ama hairo khoi mi khradi unazabasida khoina approach tawbasida khoina thajarubagi ona tainabada R Rang Peter haibra khoi joint secretary se mana thoklakpane ba order se अदुबु मी अमगी सर्विस लोइदिंग आदो ऑर्डर से थोको या सेप्टेम्बर टांग हम से सिगी मनुम से तो गुचेन बया बसेन जरगा उनबा या उनजरगा सेमदो को या बंग मगा कोई सेमदोक जरगे मसे ngam दबा तारगा दी अकोय दन ते हाबा मसे तो से कोई टीएनआई मणिपुर स्टेट ब्रांच से होल मणिपुर गिने Mangalema Maira Paibi Apunba Loop Singjamai Chingamaka Ketri Leraki Anirak Suba Foundation Day Thoram Pangtokre Thoram Aduda Loop Asigi President Salam Sneprava IMC Ward number 33 Councillor TS Eliza Sanulagi Advisor TS Ivethoi Leima Secretary Akoizam Santi Leima Susar Yake Hauzi Aten Brem Tlokjare Ngasidi Swara Hajinge Ture Hai Ture Kuri no tu tise Musi kuri yobzo Sidi Yoshi na ninhe Masigi Yoshidi Tata Tisconi ne. Adudi Sanagi Mohut Yang Sinbay Andre. Hakchangi labor solar padili producing at taba. Hakchang choktarba. Tumma chaba yarataba. Kung hama numayataba singi dabat. Amat tanayaba upaidi. Jolib syrup. Amaso Jolib capsule hurchang in Sinabio. Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Hakchang Sengna Fana Thamba Haibasi, Aikoi Nupi Oibigisu, Haujiki Matamdadi, Yamna Tangai Fadabaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Break Matungna Mamutaram Nokchare. Seat reservation ki matangda Chai Kudingi Watuk Oiduna Lakpa Manipur University that Nauna Amuk Watuk Oirakadore. Athuba matamda University asigi authority na court ki order matungina reservation Dr. Khongjang Changsilagani haire Manipur University Tribal Students Union Muchu amadi All Tribal Students Union Manipur achumna sinduna Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada Muchu ki president Duigai Pauna haikibada Manipur High Court na August ki tang 23 da takiba order da scheduled tribe ki seat reservation chada 13 scheduled caste ki chada ani amadi atopagi chada 13 oigadabani haina mayek sengna yaure Adubu order asigi ona tainabada chemistry department ta sit tara mari phangpham thokpada mapan khaktama oire Manipuri amadi Hindi natana atai subject singda mahi tamjage haiba tribal mahiroi marang kaina lerabasu maung maril tadaba thokshilda sina tribal mahiroi sing ningba kahele
चिंदा चिंगमी तमी अमतनी नुंसी सानना लेमिनगदबनी हायरगा चथरगलीबा थौसिलसिना मतौ करमना मणिपुरदा इंटीग्रिटी पुरकनी हायबगा लोइनना मांगना मखाताना अथुबा मतमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की ऑथोरिटी ना ममांग द थोकिबा सीट रिजर्वेशन सेमबुक्तुना नौना लिस्ट थोक्त्रबदी खोंजंग संगसिनबा सेम सारे मदुदा थोरकपा फफतकी डाइटा ऑथोरिटी ना लौगदबनी हाइके manipulates the quantum of reservation, whereby the court order has been just issued the previous date, that is the 21st of August 2017, directing the Manipur University authority to strictly adhere the reservation quantum, that is 31% for ST, 2% for SC and 17% for OBC. Saruk yakiba achungi General Secretary Saiboy Haukibna Manipur University ki reservation ki watoga si chahi khudingi thoktuna lakpani mamang da thokiba issue sing santainaba puraktuna MOU kayarak inakrabasu ikai khunada bahaibasi laibak thibani tha sigi tangkulumdoi da thokiba seat reservation adu chana handana nauna sendoktuna thokpana pumnamaki afaba oigani haike percentage की entrance test की recruitment से null and void होने थम्बीरगा फजना सेंगना सिगी reservation से मांगहंदना ST की especially for the scheduled tribes से फजना यंगसिन बीरगा 31% दु यौहन बियो हाइबेसी अमुक हन्ना असुम दगी हाइबनी अदुबो सिगुम्बसी every year if it's going to repeat in the same thing sahi khuding smai repeat tawradi ekoi gi right ki damak tadi asum lepaga with mutsu university students tribal singida skut samnaraga sisi amuk hauna sigi matang sida amuk agitation di lakpham su phibam lai adugi before things is blown out of proportion concerned authority na masigi reservation gi issue si phajana yengsin biro haibida atsum de ge khanghan ban MOBC Department na minority Muslim singi phangpham thokpa kudung saba sing niom chumna pi de haiduna Department na singas dagi thong lonsin kre haina Manipur Muslim Welfare Organization gi President Pangal Abdullah Pathana ngasi organization sigi hata da laiba office ta pangthokpa pawmi singa unabada phongdokre MOBC Department na minority Muslim singi kanaba pigadaba scheme kaya phangpham thokpa mioi singda phangandana officer kharana MLA Minister singa loktunaraga makoi gi khangna sanaba mioi singda haptuna leire asengba phangpham thokpa mioi singda di phanganre wafam si Chief Minister da fawba khangan kre haike सरकार ना थुब मतमदा MOBC डिपार्टमेंट ना सथरिबा अरानबा थवंग सिंग मियेंग संग्रबदी अकनबा खोंजंग कया चंगसिलगनी हाइके 2011 दगी MOBC डिपार्टमेंट ना पाइखतखिबा स्कूल खुदिंगमक इंक्वायरी तौबिरगा व्हाइट पेपर मा पुथोकपिदबा अमदि मरा लेबसिंग दंदी पिबिदबा अमसुंग फंगखिद्रिबा मियोइसिंग ममिंग दि यावरकांदा बेनिफिशियरी लिस्ट दा ममिंग जावरबा अदो फंगखिदबा मियोइसिंग अदो अथु मतम आइदि फंगनबिदा तारगदि मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ना अकनबा खोंजंग प्रजागा लोइना चंगसिनबगिदमकता आइदि लोइजरे आइदि बल स्ट्राइक अमदि माइहौलंको यावबा खोंजंग फवा इकोइ संसिनजगनी हंदक पांगथोकदोरिबा पंचायत मिखलदा सेकमाई केंद्रगी शेड्यूल कास्ट की रिजर्व मनुंगदा लेबा फयेंग ग्राम पंचायत शेड्यूल कास्ट खक्तना मिरेप ओइगदबनी हाइबा पंचायती राज एक्ट लेना हंदक सहीगी गेजेट शेड्यूल कास्ट हाइबा वाफम यावरक्तबा यानिंगदबा फुंगदोक्तुना कौट्रुक अपुनबा नुपी लुप अमदि कौट्रुक यूथ डेवलपमेंट क्लब ना वाकरिफम चतख्रे शेड्यूल कास्ट की रिजर्व हाइना अथुबा मतमदा अनौबा गेजेट नोटिफिकेशन अमा थोक्त्रबदी आइन की मतेंग लौरगनी हाइरे हौखिबा जुलाई तांग मंगादगी मियोई मंगाना साबा टीम अमना बाइक थौदुना एशिया की लेबाक खरा चटननबा नेपालदगी खोंसालखिबा टीम ngasi इम्फालदा थुंगरे मखोइना बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर यौरबा मतुंग नेपालदा अमुक हन्ननबा ngarang मखोइ मंगा इम्फाल यौरखिबने एशिया की लेबाक सिंगी मरक्ता शांति लेहननबा अमदि एनवायरनमेंट कंसी हाइबा टीमदा चटलुबा टीम ngasi मणिपुर मोटर्स ना मखोइबु मंत्रिपुखिदा ओख्रे खोंगचत असिदा सरुक यारुबा अमना मखोइगी खोंगचत माइ पाकपा अमा ओइ हाइबा याइ मखोइना यौरुबा लमसिंगदा शांति की पाउजेल कया थमनमकी हाइखे रैली किया हमने वो 5 जून में काठमांडू से शुरू किया नेपाल से और नेपाल से शुरू कर हम लोग बांग्लादेश आए बांग्लादेश से सूतरकंडी नाका होकर फिर इंडिया आए पहले इंडिया बांग्लादेश फिर इंडिया यहाँ से यही रास्ता होकर म्यांमार चले गए म्यांमार से थाईलैंड से मलेशिया सिंगापुर और हमारा वो जो मिशन था कंट्री क्रॉस करने का मिशन था वो पूरा हो गया और होकर भी आज यहाँ है मणिपुर मोटर्स की मैनेजर आईसी जेना
मखोई मंगाना चलुरिबा खोंगचर असिदा बजाज कंपनी की नौना पुथोकपा बजाज डोमिनर 400cc बाइक असि सिजनखि बजाज कंपनी की माइकेदगी मखोइबु पुनिंग थौगटपा ओइना मखोइबु ओकपनी मखोइ मंगाना अमुक हना नेपालदा हनबदा मखोइ की गाड़ी सिंग प्रॉब्लम लेतनबा अचंगबा सेनफम कंपनी ना पुथोकतुना रिपेयरिंग तौगनी हाइखे नरंग अखोइदा पाव फंगे बजाज ऑटो लिमिटेड देखि मुइ नरंग नसी लाखनी है बकी अदु अखोइना नसी पुंग निपान द मुइ योरे बा अखोइना वेलकम तोरे मुइ की देन अखोइना प्रेस मीडिया द सु पाव पीरे बसी की दमक अखोइना मुइदा करी करी हेल्प दरकार लेनी अखोइ मुइदा हेल्प तौगनी है बा अखोइना अदुगा डोमिनर की गाड़ी द मुइ लाए अदुगा मुइदा विदाउट एनी डिस्टरबेंस अप टू सिंगापुर भाव हलकपा चकपा तोरे अदुदा नो डिस्टरबेंस है गाड़ी न कम त प्रॉब्लम तौदरे है बा अदुगी दम अखोइ देन बजाज ऑटो लिमिटेड ने याम हरावरे International Association of Lions Club District 322 D Lions Club Kanchipur Medical Directorate amade Naharol Yaifa Thaurang Loop Naharol Yaifa Thaurang Club Okram Chuteka Punna Kusam Naduna Liem Layang Bagi Kem Ama Club Asigi Sanglenda Pangthukre Lions Club Kanchipur ge Secretary Wahang Bambumeshona Handaki Sing Isau Mayuna Kibam from Sing Laina Kayamarum Sandurpa Yabana Asigumba Kemasi Pangthukpani Haike अकोई लायंस क्लब कांचीपुर अमसुंग मेडिकल डायरेक्टोरेट अदुगा सीएमओ इम्फाल ईस्ट का खुशम लरगा अकोई की लोकल की क्लब अकोई की नाहरोल याफा थौरांग क्लब असिगा लोयना न पुन्ना अकोई पुन्ना शेम्बा ngasi प्री मेडिकल कैंप नि अदो मसी अकोई की लमनम सिदा होखिबा था अमनि की अनिउंग की ममांग सिदा थोखिबा इशिंग इशाओ फ्लड का मारी लेना मधुने एफेक्ट तौबा पीपल सिंग अदुगी हेल्थ चेकअप तौबा मचुंग प्री मेडिकल ट्रीटमेंट पिनना बा कोइना लायंस क्लब कांसीपोन सिंजेबने 33 kV कोंगबदगी संगाईपाट अमदि जेनिम्स की लाइन सेमजिनगदब मरमना हयेंग अगस्त 13 की अयुक पुंग 3 तगी पुंग 9 फाउबा पुंग 2 मई मुथतकने मतम असिगी मनुंगदा एरिया सिगी कंज्यूमर सिंगना मई फंगरोय हाइना एमएसपीसीएल की मैनेजर की चेरोल अमना खंगले सुप्रीम कोर्ट ना भारत की तोंगान तोंगान बा स्टेट दा लेरिबा आईआरबी अमदी पुलिस कांस्टेबल दा पीरिबा ड्यूटी अलाउंस का मानना होम गार्ड पर्सनल सिंग दा सुपी गदबनी हाइना सुप्रीम कोर्ट ना ताकिबा राइट ngasi फाउबा मनपुर सरकार ना इंददुना सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर बु लाना वहनथोक हंदुना हौजिक फाउबा पालिबा सरकार असिना दावीदना लेरे इरमसिगी मतंग दा मणिपुर होम गार्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ना सुप्रीम कोर्ट ता केस अमा थांगतुना खनबिनाबा हाइजबदा थाज की तांग कुनिपान दा सुप्रीम कोर्ट ना मणिपुर की होम गार्ड सिंगना थेंगनरिबा सिंगी मतंग दा खनरगनी हाइना होम गार्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट यांगले मंगीना फोंदोखरे मांगना मखाताना फोंदोखिबदा मणिपुर की हौजिक चीफ मिनिस्टर ओइरिबा एन बिरेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अमदी तोंगान तोंगान बा कैबिनेट मिनिस्टर सिंह उनदुना मणिपुर की होम गार्ड पर्सनल सिंगना थेंगनरिबा अवाबा सिंग असि हंजिन हंजिन खंगलबसु मणिपुर गवर्नमेंट ना थबक ओइना ओंथोकपिदबा असि लाइबक थिबनी मखाताना होम गार्ड पर्सनल सिंगना संगसिलिबा चरा हेनबगी खोंजंग संगसिन खिगनी मणिपुर सरकार ना होम गार्ड पर्सनल सिंगी सर्विस अथुब मतमदा स्ट्रीमलाइन दा थमनब होनबियु मणिपुर दा होम गार्ड पर्सनल लिसिंग अनिचा मणिपुर लेरबसु तसेंगना ड्यूटी तौबा पर्सनल दी लिसिंग अमा हेनब खक्तनी यामलब सरकार की पैसा लाना सिजनरिबा सिंग थिदोकपिदुना आइन गी ओइबा चेराक पिबियु हाइना फोंदोखे मधुदा होम गार्ड की मेंबर सिंह अखोई करिगुंबा मधुगी मायोक अमत चसरोय सुप्रीम कोर्ट ना कया पीगदबनो हाइबदो नौना सेमगेरा हानैदु चटकेरा कैदौगेगे हाइबदो मधुभाव गाइगनी अदुगा मरक असिदा मणिपुर सरकार ना मोइना तौनिंग खरा तौरगा सेमदोनिंग खरा सेमदोगा मधुना ऑर्डर अमा थोकचंदना खरा हापगा लिसिंग अनि अहुम हापगा ऑर्डर अमा थोगदी मधु हेना खोइसाउननबा सिनब मानगनी तागनी होम गार्ड सिंगी पर्सनल सिंगी अचाकपा मैदा घी हैबगुमना मीगी मबुनिंग हेना सेंटिमेंटल लोइनब थबक्ति तौबीरकनु जून 14 कुंदा मची अमदी खुदै विलेज अनि की मरक्ता थोखिबा थौदोक अदुगी मतंगदा अचुंबा पुथो हाइना मची विलेज अथॉरिटी ना दावी तौदुना लमदमदोंगी मियामना वकरिफम चटखरे थवोंग अदुबु यानिंगदबा फोंदोरखले human right tasu tauhikini nupi dungmai kapagi asin moina tasengba bijar pami hadi akoi puthorani ba ko we want a right justice we want our maring upa assembly to give a right judgment and to see whose village is right which village is wrong
to judge accordingly, and we are eagerly waiting for the right judgment. Haingang Reserve Forest Area da emergency oina ising isau thengnana ba torban thonbagi lebak kotpa hokibadagi makha tana ngasi su Reserve Forest Area asidagi lebak lauraga sel tanbagi thabak chathabada mari leinaba singna yengsinre haina Safe Environment Campaign Committee Haingang gi Chairman Mutum Inawina paumi singna phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unabada mahangna makha tana haikibada July gi tang 13 Forest Minister Syam Kumar da iba cherol pisin khrabasu ngasi fawba thabak amata lokatre Jinga Kutka Manana Tabak Tawdri Hake. Una Hogodori, Lebak to Poto, Purgati, Udo Horgodino. Other Sigumba, worst form of deforestation. I call you Hangang Reserve Forest is the Mapu Pandava, Tingvinable later, and Omo in Chatari. I do get the Levaxica, we don't see it. Other than I call Chinda, Naki, Koyu Monkan Bay Waritawi, Wall Environment, Jungitang, Mangaji, Uchara, Mangata, Taraga. Forest Manipuri can also come along with Doriba weapons in a point of the My racing da road safety matang da bab tahana ba no magoi ba thoramama ngasi uripok te leibai boton sana higher secondary school the pangtokre Institute of Driver Training and Research Center na sinduna pangtok ba thoram aduda traffic ki SP Krishnam Sharma Transport Department ki Joint Director BK Sharma iboton sana school ki Principal KS Somolana maroi ba music wena sarugya ke SP Krishnam Sharma na Miyamna traffic rule Kangduna, Mamal Yamlaba Punsi, Kansi Hake. Saksam Manipur Prantna Sinduna, Nimitara Mangani Pangtokadaba, I donation campaign, Ngasi Iboyama Sumang Nila Sanglen the Hudokre, Taramaduda Speaker Y. Kemsan, Manipur Pollution Control Board ki Chairman Radhakishore, MLA Sapam Ranjan, Haikam Dingo Amasung Organization ki President the Sobanta Sapam na maru iba mesing wena sarugya ke Speaker Y. Kemsana Manipur Pollution Control Board ki Chairman Radhakishore MLA Sapam Ranjan Haikam Dingo Makoi Marina Siraba matungda masa masagi meet dan tawini haina thorom aduda phongdokre the Sobanta Sapam na pangthokliba I donation camp ki matang da wafam kaya thamlakle Miwai singsi hingi haibedi makoi se maina ki hangoi na haitare Makoisi, Pamangi, Mapota, Mine, Patabatorubaduna, Masi, Wayne, Colem, Haim, Simba, Cousin Amikayas, Namakoisi, Imungi, Katsinda, Namzelaga, Miamarte, Kaiwoga, Lane, Navagi, Maramama, Kakoiraki, Adubo, Kunaisi the lady, Akanga Hazing, Kunaisi Maram the Kanba, Ting Tensina, Social Tinker Sinsina, Kanviva, Nainaviva the Gay, Nasidi, Achoba, Hombama. Ngasi Malem sida modern age sida akoi lakre 21st century sida di hena yamna advance amu oiselakre Handa pangthokadoriba panchayat mikhal gi yenglaga Thawal police na mai ka bachinja ki mayukta chatharakpa drive ta ngasi ayo pung 8 makhairom taba matamda nupi ani yungau liter lising amaga kona na fare Thawal OC Rishikesh Sharma gi miyeng makhada SI Mina Bandana Luchingba Kangbu Amana Polam Singadu Tata Magic Ama Thawal Kunauda check Toboda Fagat Kibane Yu Singadu Androdagi Churasanpur da Purakpani Haiba Kangbangamle Makata na Ayan gi thabak lokhananaba Excise Department ta sinaragani haire Amaramda Phagalaba Lupalising Marfurongi Oigadaba Yu Sing Thawal Police Station Mamangda Maithaduna Mangankre Yu Maithabada Sarugya Kiba Thawal Excise ki DSP Ragulesang Themna Phongdo Kibada Driver si Makata na Satakigani Masida Miyamna Mating Pangview Haike Police ki OC amadi staff semua excise di market di hana kerja masih matungda hena department asina mating pambiduna ikoina ingkapa election lama oina na bagida mag isaya ba total provision oiba sigumba election lama gi khongthang da lokat sabani matungda chu asumna police na excise na sathajra pa drive sing da chu Pajamiyam na mating pangbiyu haina apin tawjari. Handa Haidokiba class 10 gi parikhyada Kaithel Manbi area gi manungda leiba school singi ma kwang na phanglakpa mahroi sing pungning thawgatuna meritorious award pibagi thauram ama Kaithel Manbi area school committee na sinduna Kaithel Manbi da leiba HM higher secondary school da pangthokre thauram adu da Sadar Hills ADC gi vice chairman Thangjaka Mishau Kaithel Manbi village ki chairman Belang Lobhum Kaithel Manbi area school committee ki chairman S
sing sit tongan tongan ba school singi headmaster amadi headmistress yauna mi kya na saruk ya ke thoidok hendok pa mairoi singda mana matum piduna puning thawat ke Coordinating Committee of Recognized Private Schools Manipur amadi Sandal District Private School Association Sinduna Manipur Private School Registration and Regulation Bill 2017 gi khana nainaba mifam ama Analol Christian Institute Chandel dangrang pangthukre mifam aduna handak pass tawkhiba bill asina registration amadi recognition nauna tawbagi wafam akan bamong da yaning da bafungdu ke hana recognize tawkraba sing amuk hanna tawdana ba haijaba haina suyana ke Lagliba tangkun tarukta khangabokta leiba MMRC Unity Park ta Manipur da leiriba recognized private school singi apunba mifam ama pangthoktuna kupna khanagani hari hauzi amuka na ten brand logjare Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Sky Hospital ge Chief Cardiologist Dr. L. Syam Kishore gi lusing makhada heart operation lising taramanga gi mathak pangthok raba world class heart transplant surgeon Dr. Ajoy Kol Sky Hospital da open heart surgery bypass surgery amasung makhal makha gi heart operation pangthok jaragani angang gi di OTM sung hospital charge free oigani loinana Dr. Ajoy Kol ge heart surgical OPD gi khudong chabal lejagani akupa marul gi dimak reception ga tanabiu Pangbiragani 801,000 cc da fuel economy 22.5 km per liter. Anoba technology gi iSet ahenba power speed ki damak chahi manga unlimited kilometer gi warranty ga loinana. Test drive booking gi damak tanabiu Island Nishan near Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur. Breaking matung na mayam amukana taram nok chare. Class 10 tamlibi mahiroi nupi maza ama yum thangana leiba mabung thokpa nupa amana. Nupi oibigi ikai kumnaba mangana ba honaramata natana. Hanana ba honarami haibagi maral dat lekai miyamna nupa adugi yum amanga tatokan kre thaudok si ga sinungthil Thobal Police Station gi manung chanba Karen Bikok mayai lekai da thokibani thaudodu da chene hariba nupa adudi naurem mani sei kuntrama panrom sure thaudok thokom dagi phangba pawda ngasi numiyum ga matunga nupa aduna nupi masa adugi imung da changlaklaga nupi oibigi ikai khumnaba manganana ba honabada nupi aduna laurukpadagi miyamna tanaraktuna nupi masa adu kalobani hari thaudodu gi matangda mifam pangthoktuna manibu khuldagi tantokpa Makpu chap sana serak pihanna bawarip lokre makata na thodo sigi matangda Thobal Police na case sama lokatuna nupa adu phanana ba thiba hokre Asian Development Bank ki sentang makada ABCI Company Private Limited na chahi amagi mamangdagi Thobal Mela ground gi kasom khulen phawbagi lambi semliba ase loisindabana maram oiduna miyam da chawna kudong sadaba mayuknare lambi gi kudong thiba thoktuna laikanaba kaya yaure mari leinaba singna athuba matamda lambi amadi drain sing semba lotion biu haina lamda madongi mioi kaya na mari leinaba singni pungning singsilakte ngase yu pung 8 makhairom taba matamda khoiro roman koba yairipok bamon lekai dagi mioi amasu loisindana thamlamba drain da tasinbadagi mai gi sarukta ka hena soktuna Rims Hospital da laikanakre hari Bharatiya Gorkha Parisanga Manipur State Branch na sinduna ngasi humbudrani toy suba balidan Divas Palan Thoram Kangla Tongbi Community Hall the Pangthukre Thoram aduda organization gi President Devi Prasad Sivakoti BJP SC Morcha gi General Secretary Robin Singh Kangla Tongbi Gram Panchayat ki Pradhan Sivakumar na chingbana sarukya ke Thoronga mari leinana Manipur State Gorkha Welfare Union gi President RV Chapagena haikibada Bharat ki ningtam ihauda Indian Freedom Fighter oina lanthengna khiba Major Durga Balana ing solusing amang chamapal ni fumarigi August 15 da lekhidaba numit pu ningsingduna thoramasi pangthukpani haike Manipur ki dalokta masu hawai kapani maramudina magi niranjangi mamingda state yu ama sabio state holiday declare tobio haina hanna aikoina demand tobi Consumer Club Manipur gi kuntaruk suba Foundation Day thoram ngasi lamyan basangne na pangthukre Thoranga mari leinana nongmagi oiba Consumer Awareness Program amasu pangthoke Thoram aduda Speaker Y Kemsan Clavasigi President Fuljan Sarma su sarugya ke Consumer Club Manipur gi Joint Secretary S Bidukona haikibada aranba potyon asoiba pot amadi mamal henna lobuna chingba singi matangda consumer singda gyan loksing pinana ba thoramasi pangthokpani haike Koi mioi bena sinari ba consume tawriba
आइटमसिंगसिदा करी करी असोय ngam yaurige haibadu akoigi consumer club manipur yengsinjaraga koi mari leinaba akoigi consumer forum da case oina lakhalaga potyan yanjilamba maman hena loramba mong sadana toramba thabaksing adu akoigi yam laiba monga koina mating tawjaraga akoigi khangriba consumer awareness oidiba consumer singdesu akoina awareness program asi pija ngasi pangthokpa Manipur State Cooperative Union gi Board of Management Committee khanbagi election lamphel da leiba Manipur Cooperative Office ta pangthokre ngasi pangthokiba election aduda vote thadana ba loikraba matungda Chandel district ki oina candidate ani lepada candidate amana yelakpadagi vote masing thiba lepkibadagi tongan tongan ba Manipur gi district singdagi lakpa voter sing amadi candidate singna irang horukpadagi lamphel police ki osina luchingba police ki kangbu amal laktuna irang adu control tawraba matungda election asigi arona makhatana vote masing thinaba khangalakpadagi irang adu nemthakre tungi mirol kananaba assembly da yalomi singi lo semu haiba davida ngrang midang mairagi rally chananaba thorang tawbada police na thingduna chalan khidre KSA gi makhada maira pai bisingna rally adu khrai thangjam lekai dagi hoduna chananaba tholakpada thangjam lekai lerak machinda thatuna thambata natana makhata na chalan khidre police samadi maira pai bisingi marakta chinda pawda na khe Handak pangthokadoriba panchayat mikhalgi damak mirep oigadaba singna mirep se pisinbagi matam ngasi nungthil loikibaga loinana Thobal district ki oina su Thobal aro amadi Lilong aro da mirep se pisinakre sit tara leiba jila parishad ki damak candidate kunmanga na nomination file tawkre pradhan gi sit kuntaret ki damak candidate humphumatoina nomination file tawkhe ward member chahum tara ki damak mirep chamri supna mapanna nomination file tawkre hayeng Thobal gi DC campus ta scrutiny pangthokadore Center for Development Activity Wangjingna More da leiba mapureba lekhidraba singi imung yangkhaida seng hawai chana thaknaba polam sing mateng pangkhre handaki nong kana chuba amadi ichawgi awaba mai unakhiba adu yenglaga center asina tengbangi polam singa sipi khibane More police station gi manung chanba saijang village ki manakta IED ni chingnaba bom ani thangna thangna na pokhai khre ngasi nungtil pung amaga minute yangkhai chatpada ahanba bom pokhai khe ani suba bom aduna Pung amaga minute yangkai mangada pokai ke thaudok aduda mi aso apan amatta yaukhide thaudok thokam da moregi SDPO na luchingba kangbu amana chattuni yangsin khre DVS Film Production gi ahum suba oina puthokpa thok mok minthon ba film gi yaifa thawni thoram sagolban moirang director pangthukre film asigi director na Bimol Phibawni Boni Ratanlai Sonia thoithoina chingbana maru oiba saktam lange hauzik sanabagi pau lawirase Ngasigi sanabagi pawda wushu Bisnupur district ki manung chanba nacho maning lekai community hall da Bisnupur district wushu association gi miyeng makhada numit humni chupna chathagadaba wushu championship ngasidagi hokre Wushu training school nachong na sinduna pangthokpa championship hawdopagi thoramda Dr. IS Konthozam Moirang College ki vice principal N Deva Singh Rural Education Center nachauge principal L Ronel na chingba mi kyana sarugya khe sanaroi punna chama kunthana sarugya duna athu en tanare 2015 gi August kunmanga da USA gi Virginia da laibak thiba thodok amada lekhidraba Chandam Saulin ningsingba oina Ahanba Saulin Chandam Memorial Tennis Tournament Thau Tennis Court tangasdagi hokre hawdopagi thoramda Thangweban Athletic Union gi President Dr. K Arun Kanta Chandam Sarasandra amasung Saulin gi apokpa retired Colonel Chandam Ranjan Susarugya ke tournament asi sahi taramari makhagi nupagi single amasung sahi nifu manga mathaki nupagi doubles ta athoe henta nagane District Table Tennis Association of Sinduna Gem College campus da leiba indoor stadium da Thasiki tangkulumdoi dagi chathariba taruk suba state open ranking table tennis championship ke ngasi pangthokiba sub junior boys ki ahanba semi final match da Imphal East ki Ice Samsangna district asigi KSS Segalbu amadi ani suba semi final match ki sanakibada Imphal East ki Wiralna Imphal West ki Ice Rodibu maitiba piduna final chankre
यूथ गर्ल्स की सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल दा थौबाल की आइस सेनेरिटाना W प्रीतिबु अमदी अनिसुबा सेमीफाइनल दा इम्फाल ईस्ट की RK जेलसीना थौबाल की TS मोनिकाबु माइथिबा पीदुना फाइनल चंख्रे Women's की सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल दा थौबाल की N अनाना इम्फाल वेस्ट की A सनातोंबीबु अमदी अनिसुबा सेमीफाइनल दा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब की S थाजमान बिना इम्फाल वेस्ट की M बिंदियाबु माइथिबा पीदुना फाइनल चंख्रे सब जूनियर गर्ल्स की सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल दा इम्फाल ईस्ट की TS बिनिताना डिस्ट्रिक्ट सिगी वाइलकी प्यारीबु अमदी अनिसुबा सेमीफाइनल दा थौबाल की S सेनेरिटाना इम्फाल ईस्ट की S लिया चनुबु माइथिबा पीदुना फाइनल चंख्रे कैडेट बॉयज की सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल दा इम्फाल ईस्ट की KSS सेगालना डिस्ट्रिक्ट सिगी KSS लेखेंद्रोबु अमदी अनिसुबा सेमीफाइनल दा इम्फाल ईस्ट की KSS रोहितना इम्फाल वेस्ट की S विद्याजित शर्माबु माइथिबा पीदुना फाइनल चंख्रे थासिगी तांग तरेतगी तरातरु फाउबा लॉस एंजेलिस्ता पांगथोखिबा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की आर्चरी मसानदा मणिपुर दगी सोरोखाइबम बसंतना गोल अनि अमदी ब्रॉन्ज मेडल अमा लौख्रे सेपाक टाक्रो फेडरेशन ऑफ इंडिया की मियंग मखादा हिमाचल प्रदेश सेपाक टाक्रो एसोसिएशन सिंधुना कुनमाथोई सुबा जूनियर सेपाक टाक्रो चैंपियनशिप की दमक कोचिंग कम ट्रायल अगस्त की तांग 19 दगी पांगथोकलगनी अकुपा मरोल ऑल मणिपुर सेपाक टाक्रो एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी दगी खंगनबा यागनी हरि कुंट्रा सुबह स्टेट लेवल ओपन केस प्राइज टेनिस चैंपियनशिप 2017 लागिबा सेप्टेम्बर 5 दगी 10 फाउबा ऑफिसर क्लब टेनिस कॉम्प्लेक्स पांगथोकलगनी अकुपा मरोल मणिपुर टेनिस एसोसिएशन दगी खंगनबा यागनी हरि मखाताना सानवी पाव बयान थौजम दगी फंगबिगनी Eastern Sporting Union Wangkhaina Young Physic Union Lalamungbu Maitiba Piduna Sahi Sigi Kuntramari Shuba Manipur State Sub-Junior Boys Basketball Championship ki winner oikre Manipur Basketball Association Sinduna Tha Sigi Tang Kulumdegi Team Marina Saruk Yaduna Nahabam Basketball Court Chathariba Kuntramari Shuba Manipur State Sub-Junior Boys Basketball Championship Ngasi Lotion Kre Lotion Baki Thoramda Minister T.S. Radhisyam Yai School Kendra ki MLA T.S. Satya Brata Chiangmai Kendra ki MLA Ais Dingona Thoram Mapusing Oiki Satarki tournament asigi ngasi aroiba nimit ki sanakiba match da Eastern Sporting Union Wangkhaina Young Physic Union Lalamungbu point kontramapal kontramari da maitibi biduna championship asigi winner oikibani match asida mai pakiba Eastern Sporting Union Wangkhai point singadu W Rohitna taramapal A Barun namadi T Narsanna point taruk S Bhaskarna point Mariam L Milton amadi S Sarsilna point aniani loki Match asida maiti kiba Young Physic Union Lalamungi point singadu K Ice Tension na point taramathoy K Zeli na point tara T Ice James na point taruk T Robertson na point mga amadi and Rahul na point ani loki Tournament asigi winner oiraba team Eastern Sporting Union Wangkhaida Seloina lupa lising mga galoina na trophy amadi certificate sing khusindaki runners up tarba team Young Physic Union Lalambungda Seloina lupa lising ahung galoina na trophy amadi certificate sing khusindaki satharkiba championship asida saruk yakiba team singda organizing committee na lupa lising ani ni piduna pungning thawatki Moirang team Ibobi Memorial First Division Football League Tournament ki ngasi sanakiba match da aba Khejrigau amadi Nesu Khorai draw setkre Imphal East District Football Association Sinduna Tha Sigi Tang Mari Digi Team Nipan Saruk Yaduna Khejrigau gi aba ground Sathariba Moirang team Ibobi Memorial First Division Football League Tournament ki ngasi sanakiba match da aba Khejrigau amadi Nesu Khorai goal amamam chanatuna draw setkibani aba Khejrigau gi goal adu Arsad Khana match ki nifutaruk suba minute sanki Nesu Khorai gi goal aduna Y David na match ki nifutare suba minute sankibani Sathariba League asigi aroiba match Tha Sigi Tang Kunteret ki nungkil pung ani tabada PRYA Kuntrakpam amadi KIYC Khetri Iril Mapanga Sathariba League asigi aroiba match oina sanagani Siri Gopal Dev second League knockout kang tournament ki ngasi sanakiba match da Gopal Dev kang khut team A na thangmaiban kang khut pu maitiba pikre Manipur kang association gi miyang makhada Siri Gopal Dev kang khut ya school na sinduna Tha sigi tang tareta gi kang khut taruk na saruk yaduna ya school Gopal Dev kang sangda chathariba Siri Gopal Dev second League knockout kang tournament ki ngasi sanakiba aroiba league round match da Gopal Dev kang khut team A na thangmaiban kang khut pu panjil taratri nipal da maitiba pikibani
Sathariba tournament asigi ahanba semi-final match tha asigi tang kunthada thangmaiban kangkhut amadi teka kangkhut pisunga sanagani anisuba semi-final match tha asigi tang kunthamathoi Gopal Dev kangkhut team B amadi IWKK kangkhut usekolga sanagani. District Sports Association Bisnupurna Sinduna Mini Stadium Bisnupurda Thasigi Tang Kunithoidagi Team Tarom Doina Group Ani Thokna Khaidokna Chathariba Taranithoi Suba L Balananda Memorial Second Division Football League ngasi sanakiba match ta NGKSA Ngaikong Khulena Lasal Lema Popombu Gol Mari Sinoda Maitiba Pikre match asida mai pakiba NGKSA Ngaikong Khulengi gol singadu TKK Nawbana match ki taratruk suba mari kuntratruk suba minita gol ani chanki atopa gol ani aduna P Anil Kumar amadi M Ronan na match kini phumanga suba madi yankhai humdoi suba minita sankibani match asida NGKSA Ngaikon Khulengi Nabachandra Thanil Laisang Indrajit amadi Lasal Lema Popomgi Indrajit amadi angoda match conduct tokiba referee na yellow card utki Amaromda Association asina sinduna ground asida thasigi tang amadagi team tarahumdoina group ani thokna khaidokna chathariba mari suba Ispisak DB Memorial First Division Football League ki ngasi sanakiba match ta TYA Thinungaina BFA Bisnupurbu gol ahum sinoda maitiba pikre match asida mai pakiba TYA Thinungai ki gol singadu Ais Mahesna match ki kunthara tare suba madi yankhimanga suba minita gol ani sanki atopa gol aduna L Rajesh na match ki niputare suba minita sankibani match asida so TYA Thinungai gi sanaroi W Johnson amadi BFA Bisnupurgi Deepak amadi Johnson da match conduct tokiba referee na yellow card utki District Sports Association Kakching na sinduna Association asigi ground da mamang thagi tang kunma thoidigi team Nepal na saruk yaduna chathariba taratruk suba ke SH Lehaudib Memorial Super Division Football League Tournament ki ngasi sanakiba match da Shau Kakching amadi IYA Kakching goal amamam chanaduna draw chatkre Shau Kakching ki goal adu ke SH Prem na match ki ahan bahap ki ahap minute anida sanki IYA Kakching ki goal aduna ke SH Ghanashyam na match ki taranipal suba minute sanki match asida Shau Kakching gi sanaroi hen bada match conduct tokiba referee na yellow card utki Thagachari makha taba pawda ngasi nongmagi oiba ayanga sagi paw ngasi gi oi ki bai ngasa gi pauda ICAR lampel patagi prepa paugi matung ina ngasi gi khwaidagi sakhiba Celsius degree 38.2 ani khwaidagi ingba Celsius degree 38.8 nuksita yawi sing manilgi sang ayukta sada marfutara ni thoi nungtilda sada humpuni pal oiki ngasigi nong chuki bagisang suino dasmik mari millimeter ni Aujare bada maroi pa mukhana KSA ga Manipur Sarkar ga wari sana bada positive oiba maikai da lakre Supreme Court ki order matungina Manipur da su sasinaba ukil khandok pagi thabak chathare madi Rims ta Janani Sishu Suraksha Karyakram JSSK gi makhada lupa crore ama henbagi senpam kitokna leire ngasi go na dia stibna pizo pawma ta solution jare mieng tabir basingbo mukahanna khurumjare